About 3 years. One for ring and shell. I do not care. We are seeing now, Quaba. That will be 7 months there. What could ring their shell? Mumma. Akoma 87.9 so. A Jordan the copy theater. A brave we are doing about who Sinedria 9. A copy send Nomiansa Ebebo. 12:40 to 3 p.m. One farmer near Bimu. And I be been at Titi. And if I had a Maa Akos. Only na beja for Akoma Munsem Jumedieso. No more person won't say Empane Pomesibre. Ubewa Akoma FM Kwan Ewo Asukwa. Yeni Kumasi City Mall the main entrance ene di animhye. Anase bisa TV3 office dynamo. So yan cheshe mubi. Ene efrayen wa number iso 0246 82 45 49. Akoma Munsem obi nkabi mame. Obo ofrowa ebiana onisebia ebia obeso no ye gay nibi. Okay. To be a befrobia person no ye gay nibi. But oh okay, ye nya obema bia was susu say bia asume say e your benti ka me friend na ye na lie. Oh boy, didn't say oh your ba and I say ba ko friend. No nsa be your ba or dem tenan private scale. Yay! Na me ni di nkomo. Afi no eye kakra no. Me di ya ohwem so ye bema. No miss who see be a menka. No, what a sound at do come up police. Hey, no, a pan chow. Yeah, Mute share Sanya Mano. I thought them come up police now, a pan chow and send the wood down. Got him some off my minion side, so much. Wow, what can say na me who so when you see at that tiny show? We're work a crown. No, okay, I think I may be giant commodity no amount. Me pese wa woka asamwa wo de ba ye no me pese wa afede wo kasa we dem part so me ba ya anya bone so me a be 2 weeks na me frame yeah am dem asam tsumen but so me ye gain bi na de sha se man ba ne say na mo be na mo be 17 kasa kasa mame but na mo be 17 na am sembe konkran ko prepared me call no na me no bi ent na me da circle da o be 3 days na bla bi hu me no so o ta hu me wa hanom na de na me ba me so me prepare adwuma ye so me nem obi awa na so o be boa me na de me ko fi o ko ma me so jale ma bi widi ti me net na be 2 weeks so that quarter one of memory met it in the cheek. A man to meet must me found qua. May and so yes, me found quas, number de court, but far qua. Nothing more than a sa. A father farm, a year, you know, see in the way. So I saw on me. No, me dear, mum dear, no, be shrewd dear. But I say, and yam stray. No, only the cassassi. First day, and a dear, muja by a cra. A bag of crying to you do bear 2 weeks in a day. For the way or day. So that fade the na I become a honum. I'm an iamid. It's time to bear 3 months. No, me uncle, sir. Beside Belcom, since me by him, and I become honum. Me honum, mamma. My life no dear or hotter that. No, not the soul by my son, dear. Utie Akoma FM. Bamba kumasana. You na sabi in business me ya buy be 6 months ni ya pese bi chai. It's not me frɛ am de betu woni. Some one. Okay. Enti wo wadwuma wo ye no de say meka say eye gay. We gay. But wo woti ho ya metimi wasiesie wo ho sa oba no wonya oba. Na mom oye bema. Okay, na yenhwe ebra na wo free Kumase ede wani achian kran no epacho na wabusuafo wan wo maame wan wo papa wani a wo free ha ya woni obi a won kran se wo kwaye adwuma. Oh me pacho me maame de wo kakra. Me maame yewu. Ana mene omosu amonte won kan ho. Omosu kasa na wo fom. Me pacho me maame de wo kakra. Wo maame yewu. Me pacho me ne me fam mabusuafo net. Okay. Ti me kono de
mankra obia me ana mekoi wana akoi ade obi amfa ho wo fie sa ya bia wana montuo wo kɔ ha kɔ akwai bɛkɔ akɔda hɔ bɛ afe mfie mienu kro obi amfa ho obi wo busuafo no mame no papa busua no obi amfa mo ho sa ɛhɔ no de wodu stage a wa na wo bɛhwɛ ntino de obi ancheke so bɛkɔ ana sɛ onkwa nti obi ancheke okay ya hwebra wo free kumase na wo de wani akyerɛ nkran no ɛde adwuma na na esi wani so sɛ wo kɔ nkran na wakɔpae me pa cho na kam se me kɔ a ebia nsuo kura meton ana adwuma bia meye na woni mo bia won nkran woni mo bia won nkran na woni mo bia wo hɔ na wo kɔ no na ɛyɛ sɛ hwan na wo bɛkɔ no hwan na wo kɔ so yɛ ne so ma yɛ hunu me kɔ no na ma adwo yam na me te me kai ne mu nyina no na ma yɛ busa Pilin aye plant medicine kayo PYLIN ubenya Pilin capsules our pharmacy herbal shop ade sign me bag same ho Satan so na me ni hwe me pa wan so ate na ate na me nam traffic na me isu e wo kwan so obi anso mfiu obi cheke obi na ade sign na me sabe da na sister bi e wo honom na ma me baby net wo ba net ti me da mu bi na ma me jandi ye no ye edi ye ti me di wo be 3 days na man hu no ka so bebo man hu no ka so bebo yen hwe man ya wo ka so bebo say na adwuma ban na wo ye ene eho ne ma na ofa wo akofie no so anya bi na me pa cho ode me ko fie na de me te se nkran ye ho ode me ko de na me suru de ode me ko fie so na me suru kakra ba oka je me se ma me suru onye ne paboni bye ode me ko na de mom de wan kum de ba we na se we ye beba ho ye beba ho ne ya hwe se wode ko ye no we say waku ana se wanku e won de ye beba ho na ode wo ko fie no na obisa ne se okay wo se wo beboa me wo be ma madwuma ye me pa cho adwuma ban na wo de kwa ma me ye obisa no me pa cho ene de memusa no de wa misa no ba ka se so ma madwuma ye na se wo de wo ko na no wo kwa akoku we wode wo ko na wo kwan ne wo koku a ka ben ende me ni nyam yasam sabre no wanya fie sen more than 17 now was 17 years but what say o life for no na wo ye wo niema te se oba dada batwa nti na wo hye mantale band na me se dan hye mantale na ye bema ba manim chichi ne yin na me before wo be free kumasi akonkran no ama na ko hye wo wura saa ga ni mu no na utwi wani mu wo kumasi batwa anye na se na wo dream ne se wonya saa adwuma ne bia wo beye batwa da bi ba ma life no yamfe se bi me nso bi aye no makeup se no metime de na chi akohwe nanim wow me hu si bi ani achi no odefa ha yeah oh metime aye no abi yeah na nyama ndia tina wutwi wo pounds ne dada na wo to wani achi ne dada na wo to ano ne dada eni se bia sa dressing no ne ma no enso hu ne ya e bia wo suspect say wo mu dada enti wo de boss wo befa be konkran ne de na me nresesa na ife se on de me ni ample so na me nye makeups bia okay na we nye makeups okoye no yen hwe first day man ne de wo ko fie edi science wo be ye titimachi mam odo me ko fie no e ko be ye 1 month Utie Akoma FM oye osmentin kosro fakwa na odo ne san e fa me mo ka sese no oye so oye me first day no de mo ja tum kakana okay wo kwan na efie ho ono kwa na ti ho enkyere se bia wonu obi na o se bia wo oba bi wo ho patcho se bia wo yire anase bibisa patcho me husa wan kwan ko husa enti wo tena efie wa bosome ansa na ono be ye saa ne ma no na bosome no wa ma wadwuma bi anye unsa o ka so obekoma wadwuma ye bosome mu no wa ma wadwuma bi anye before
ono ba ba yesa anima no wa mama djuma bia anye na chesa sa di kro we ye nti na ode wo koye na wo se sign na wo mo ye no meba before no oye pani ana wa ya brantie oh benya be 40 obenya be 40 years 40 years wa ye djuma ben acho na not on ton talene mpamboa that's why in the boutique otonton okay enti no o ma wo ko hobi me ba cho I want them call once pe no kwa na yet came Akoma FM 87.9 utie Akoma 87.9 FM Akoma mun sam dwumade bre na so se Maa Akos me ne mabedwafo na wiai ye tenase na ye de ebramo yaboafo ye Oliver cereal mix and a famous one herbal clinic Foco 2000 bookshop and stationery Amusu herbal clinic Time herbal center 21st health clinic and a Piwak natural health wonom and a na wiai waso ya senior yede Akoma mun sam dwumade ebramo na hyene so ema me se dwumade ya wo fa no Akoma 87.9 FM no etwa no ho Fred dia na chesa enam Osei Chrome TV sanso ena Kings TV so fan live na fe Onua TV ono so afan live ni nyina da ewo yen multi TV no so enu nti bomodia na hwe ne mom no se eye ewo hwe live dia Facebook no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM YouTube aya Akoma 879 FM enti bomodia ene Belinda nyame ensha papa wasi operation de oka ne de me faka ho enu ti sesia enche kura me ma ye de new data no airtime no abeto so sisia na de ye nche ya de airtime no beto so sisia se de be ya wo betumi e de aye wo data no na fe wotumi a share na Belinda Breezy ni operation na waka ye no ene yetumi aduru ho na yapa ho kura ha audition babuatin Samuel Sawa Elizabeth and Vicky the Royal Abnajen Ken Raj nyame enshamo se mukosoa etie ye na mo hwe yen Facebook ahwefoni na nyame enshamo ebrako enu nti yemra na yane yewra babi emmetwetwe enkomo ena yede nkomo mienu ena ebramo enkomo mienu ena yede ebramo enu nti yankwan na ye ne yenua ba ya wodi nkan entwetwe enkomo obapa minti o me pa chomo matwe na akua wo ha no aba betwe na yi ne microphone no abena no ede amame odin pa cho me din di dankwadora mente Akoma FM 87.9 see ya na me person kasa dankwadora Dora na awiai wo se dia ben enato wo pa cho awiai de boko ebe me se almost 3 years ni akwala bi bedi me ho ono ho asem na me ba beka akire atiefuo akwara bi bedi wo ho me pa cho yo akwara ne nyoba me pa cho da bi enti ekwan ya akwara no ya enye wo ba eya o sister ba me pa cho da wunu ya bi ba me pa cho da bi na ekwan ya akwara ne fa so ebedi wo ho no awiai matiefo ayakrado ayete wo okay me pa cho ekwan ya akwara ne fa so ebedi me honum ne nie eda bi me wo fie me wo inside mami bi okita akwala 2 years ene de otimi nchen Akoma FM 87.9 intino na omote me valanda ne so metesa nkola bi esu na me pie ba back intino me ba ye no menya pie free de mpena patcho mami ni bonkoto je say osre me ne ho ache me ono intino eje patcho me boa no enye sa onya baby enda ena me so ofri hefa ena o se ofri kirepene na oba betwom akokumase intino ope baby ada intina de achi na mpacho watu akontuo ni so intino meje no ema me ne nyina eda mi dem ho intina de achi ye no ena minya ne se ndie onye na
on sorry no onko into no sorry e dware nkwala no into no oka kire me say o save e wo bank into no or the book no e di a kire me so pa ko ye withdraw 87.9 into no or the ketua ne beko but when it obeja ne wo me ho okoye withdraw ne ba na mpacho wa befa akwala ne back since then nso so no manti mame ne nka bio ebesi ende Dora mame no dia kra ne gya wo se wo kwa aba no okoyi sika aba no me pacho ane to so e enti na yesa no ode ne number e de mame number no pacho me fra times bi wo ho no a omo se number no switch off at times bi wo ho nso so a be ma bi na be peke or peke nso so a no say wrong number into no sense then nso so no man friend number ni bio na me delete number ni di free me phone so me fra odidi ma time say a wrong number into no man friend number we eso into na pacho me fa so na me delete number ni free me Akoma phone FM 87.9 na ebra mame no beja akra no wo course ano edia na montio ene watu okọ report dia ma police ya na pacho dabi but me di kan ediko social welfare me de call ye no omo ka kire me say memfa akwala no enfam brafie pacho mo a pacho mbe di machi abehwe bebi a mete pacho me di akwala ni kofie almost 2 years no na omo nhwehwe akwala na kire akwan into last year no December ena masa sign akọ honom back ena omo ka kire me say menko chiro akwala no abakọ sem bebi a mame ni gina ya odi akwala ne mame no menko chiro the na won kan chom statement se no ogina ofia ni mu na yin no ogina odi akra no ma pacho mo se adansie enti mentro na memfambra into metre koye nso so no 87.9 menti omo nka bio omo nso so a omo nhwehwe machiri akwan enna second nso so no medical honum wieye no mesako police station me koye nso so no omo ka kire me say medication no e de akọ social welfare dia indie omo ntimi nya hwe emfa ho efa police station pacho yeji police station ena ya jiwa social welfare so na ode asem na ko me pacho ane okay omo ka kire me say mint try that social welfare for no achi emfa case no emfa mbro mo ntino minjai case ni wo ho no ma enti mame no wo se be mfiese ni na odi akra no brewo pacho be 3 years mu ya na yeko ebia August mu pacho na be 3 years enti oba ye no oba no pa awia nwumra na anajo me pacho waba anajumu by 9:30 to 10 Akoma FM 87.9 me pacho da won shia no da me pacho da da bia da me pacho da esi da na won ko an won otumi beso ye me pacho no de mint menchire mame no se de osika mame wanyini na say no sitie sister and that means wanyini kakra me pacho wanyi kakra but ne hu ne susa enti hu na ebe obeka say oye small girl bisa wa ba no na nkura no yesay me pacho mu ye mienu ba ko benya 2 years na when so ebe obenya 5 years to 6 years o bisa mame ni din me pacho me bisa mame ni din o see your friend say so the gloria pen or boy me pacho and also ofri hin na eba also ofri chirep ni akura bi ase na oba betwom akwan abakumase me pacho ane enti yen hwebra mame no eba wa anadwo no a osra osema ne ba bi na no na enipa wo fie wa obetumi ayi obi adanse sa bi mame ne ba no asomasi anaso obentin ehu no me pacho enipa wo fie ho no but oba ye no wako achi dodo enti ente onkai me pacho oba ye no enipa wo fie ho no but me no meti abonten Utie Akoma ade FM echi a enkrofo timi ton aduane ewo me fie nanim ho no enti no mo de omo beye adanse for sem pacho mo huma me nanim se pacho ansa na oko enti efre ono oni akra ya na atena aba bedru sesei me pacho ti picture no a wade akra no ba ye no mu ho a no wotwa ye no na mo de atoso ama ye hu no wade
And only picture now with the buy near picture bay. Me pacho eno na me de no akɔhye school mu. Lockdown ne ba ya osasha asie biom no. Na me try ne sa pick no. Nti say wo na wo de akra na kɔ school me pacho oba me nche no onya nkɔ school da na ABC di krampo no na ontimi nkan. Nti me de ne kɔye no okotena keji saa esua nkakra nti no opon school so ba me che no ehye dem. Oyesa na eye me ya say bia akwala wadru se na mpacho wo keji but nkakra sa now the mpacho or class 1 woni kunu me pacho da bi nka wan hwe ya wukunu beka se wakɔ wo baabi na afi na ye de akora no aba ena wo hye da ebeka se obi na abegya no wo ho wonyi ni me pacho me jidisa nti wonware nya woni ba ma bia nso nte wonko anate woni mpena pacho woni mpena pacho da bi oh fine girl it is a wo me pacho mo hwehwe mo kon hwe ha mo sim trase wonim die nti a won fa mpena no Akoma FM 87.9. First no me mobile money last 2 years no na me mobile money but I yes I collapse gubisa into right now no pacho me nya hwe atifo asema ye kan mame baabi na me tu kwan ade asame na de achi ya wo si ade achi no so okoye dan also okoye withdrawal into no or the bank away no passbook no e de kire me na edi na da so ne ye password backsword but man bie mu anhwe amount na ewo ne book ni mu de man hwe but or the bank book no e de a kire me se menhwe into no koye withdrawal no aba ena me se man nche no osi you wati enene me pacho wo koye no enene me pacho ani wo no ade akra yakɔ to school mu ne ho bibia se wo na wo ye wa baba ye wo ba prekope me pacho ani Akoma FM 87.9. Arabo sem papa wa woda me pacho dabi kasa gu mame wa woda me pacho dabi wa na wo mpese awo no tam no so ya na se bia wonyaba oh me pacho me worry ye enna bibia ye abotare pacho intina me try no okay enti ahwefo me ya ni akra no so ebedi nkomo kakra maybe nti ya ni akra no eni nkomo kakra na hwa akra no me pacho oban no otuma me no okatwi ne me pacho kasa gu mu mame me nti okatwi me pacho akora ni kachi mame no oban ya woni ne di nkomo no me pacho twi na oka wo ye die ni me pacho me echumbru ni oh okay mame at say pacho oh yeah pacho wo mam we did the same pacho ndi maabra rabna Akoma mabena FM edi ya de fra wo 87.9. efie no no na o maame din the same o maame din the same pacho di doradankwa o maame di doradankwa ena wo papa din the same pacho mini menti o kasa menti pacho mini hey woni mo papa din na o baby ana woni o maame doradankwa te no na wo papa nso ti hobi dabi empusu ti ya no wayi ano ane ana dabi why nti ya age so ya enyese yesa yente why na nya ono papa na tie pacho dai okay na wo sister unu aketo na wo hya wo maame achi no ni din the same ni ndi akua o akra no yo ba na be ma me pacho yo ba Akoma FM na wo go school 87.9. school no baby ana akọ no school ni ya friend say on friends akwaya cd ye pacho kwaya CDA kwaya CDA yo kwaya CDA me pacho community na yete no no ya wo ho me pacho there be bra wo ne wo maame tia no school ben na wo kọ no pacho mi go school aya kasa gu mame why obi anya hwe why wa na wo nko school pacho dai what din fie say pacho mini woni mu mfia wadi
sese kura me pa cho obia tie for ya mu wa chirichiri ene bencheye was ofri chiriponi chiriponi nodin tamale achi hokra ene ba ye enti me se wo da obia mo bra Facebook mo subscribe you waiting na me se me the credit no to so my aba mo fan to so ma me no mo emra YouTube Facebook and subscribe na wo cheponi ne ba bi ya ka ne nyina me se mo akora no enete ya ye ne di nkomo yi obia mehwe no ahu na ye hunu se woni mu no a wo ba no wo sha na ayi dora na wo mfie ben sen me pacho obenya bia 5 years to 6 years mo ba so wudi ni dora amankwa me pacho me din di dora dankwa na se wo wudi kra na oboy ye enti wonim ne ma me kra din ti dora dankwa na oboy ye ne nya ne ma me na wode ne ba ye no edin o na mom eye mami ya wafa akra no wo hwe no mami no mami ni mom eti no boy na chese akra yi me pa cho mo fanto no so mami na obi hunu a wo hu sa akra we ni hwehwe na busua wonim ne mami din wonim ne papa din wonim wo krom wo firi hene wo firi wonim ni krom nso wonim wo bia de wonim wa ne dora dankwa ya wone ne tie no eno ntime sramo etie fam wo achichiri ne bencheye wo kwaye papa na fe papa yi wo eto de bia dora wo to a ya na wonu ho se ma me ne ba ye no oje no oh eto de bia manu me ho papa bi wo ho a ukoye papa na adane obone na mom no me de eye de besi bia no eye anka owo ma me ne wa ebia na akwala na wu anasi bibisa Akoma FM 87.9 ma me no ba ye no obakai tuma no wofra anatade ana wo hye ne kala ma me no sedie wasiti atintintiti akoko tuntum na bosio describe any pan chreme ma me no o de gloria oyetia onso oyetia but o wase meka krebi ena ne nsimu e wo jre ne nsimu ye fita but ejre kesie bi ewo pacho sana me describe before ya be kondora metu fo sanya so obi ba no obehye wo so atam obeba bia no police station bia ban wo no di kan fa woni pakoro no ko ho ansana ebia woni pakoro no asen ba beda fie wo de na beda ho why because obeda wono na ade acheye ena senka wawu a dora ka be ko asem say so wonu ka be ka asem say Akoma FM 87.9 me pacho momo de anam fa ni full picture ento so ma me sesi ana yen hwe akora no because say me ya na wa fe wo ma me Pacho David. O fe no ho Pacho. O fe no. O fe da danso. O fe wonu aketo ano. Akua o fe no. Me se amusuti kasa. Amusuti kasa na mente. O fe wonu akua anso. Pacho David. Enti school na amokọ no say kwaya ase die no. Mukwa de na ye ya kire mo. Pacho wo chere ABCD 1 2 3. 1 2 3. Any can ABCD mama. A B C D E F G Akoma FM 87.9 K M N O P Q R S T U V W X Y Z. Z bon sama. But some also when you feel saying obenya 9 years 9 years and I feel no was saying class 1 class 1 me pa chan oh ya me on show what
wayɛ adeɛ bebree nti mu betimi afa no nyame ɔnhyira wo paa ne nea wayɛ ɛde ama akora yi sɛ wɔn nso wɔanya ne wankɔto na ntwene baabie na mmom no obi ba wabɛgya na to wo so wahwɛ no a ya ɛnɛ wana ade na kɔ school maame ne ba no na akora ne nneɛma ka ho mepa twa akora ne nneɛma mepa twa akora ne nneɛma ka ho ba Akoma FM 87.9 mayi ebi atu agu ɛna de aka no ɛhyɛ ɔno ne bag mu but now crampo no atete patran ama me de ayɛ ntomago ɛna makoto foforo ɛde ama no okay nyame ɔnhyɛ wo papa hwakra no hwɛ no ho fɛ fine girl very beautiful girl me pa chaw mo mehwa akra yi bi mami o mehwa ne mami na wonnim ne busuani a wa frɛ ya ba ma on number wa frɛ so aka che ye ni chitiw triponi ho no sa side ho no aha wo mo wo ni nyina hwa akra ne ma yen na yentumi hunu se nti se na busuafo ba na o mo se wo mo bagya akra na wo de ne ba mo mo oh pacho makes me de omo we pacho akra no amomo na mmom no kasa Akoma FM 87.9 o pacho omo hwa akwala ni yie mame esan se akwala no da makoma so pa me pa akwala na se Dora nyame nhyira wate nyame nhyira pa ewo adefefa wa ye na ye de akra no yede akra no emfoni no eto so sisi a we de ote ho nti wo nhyeda ehu no ye ba yede ne to so na wo hwe sede akra no sitie no a na ayi school dia no so ewo ho me pa try me dia mo mo fa ni na to school dia no ya bra akra ne ba foforo no oba ya we like okoya lockdown ni twemu a patch oba na mini smartphone na ebia at beginning no me de betwa no but lockdown ne ba ye no na menya smartphone na patch me de etwa no na de etwa no Akoma se abusuafo bosisi anase 87.9 omo se omo bagya akra na wodina koto school na me na aduane de oyare na de no hospital e ka wabo obesese am omatua me patch da bi oyeye nyina ye de patcho ye wa ye amaga na nyina ntumi de me nchu obi ahwe ma ye amanya me no nyame nhyira amen mame hwan mabna or the spend love hey me spend love me your friend me spend love oh hey name spendy e dia sam na wo ka kire wo mame ka bi kire no Achampaya me bonso nyeska no fanhwe. Paya ho bonso nyeska no fanhwe. Nyame betie won pai bo no ate. Wo benyeska no de ahwe wate. Nyame enhya mo papa. Me pa cho symphony na you ready am fan to so mame. Na fe yen fa second story no. Akoma FM 87.9 Uno obi anso medidi watem won so de waji me papa sabe ena obi abejan ne ba ma wo no waji no be ba begina de to obi ameka ni bia oh at beginning na ba ye ne de enkrofo so ye saman ba ebi o mo se den embi mu so ye saman ba ebi obi na akwo wo bebi na ode na breme obi nso so ho no ma o se bia e ya ho nkyire nti no ode mamen kahwe pacho menya ne nkakra ena embi mu nso se bia maje akwala we obi ba na media taso na mmom entesa mintimi enjai akwala we enkotu no engu esanse oye kama but ohun ne krampa by 2 years 3 years no obe change aye different into no oye ni good no na nyankopon so no ohyira e pacho nti na omo se wo kwoto ba bi ena afa ne yade akra na ebre wo sa na bi ka 87.9 at times bi wo hon ma obi be peme a me ka kire ni se me wo baba ako wo me ka kire me yie enti no obi timi ba se opeme enti no oba na ma pretend aka kire ni se oh ma wo pacho me ba krampo e wo 8 years and asi 9 years nipa ni nya kopa osu ompe obi a wawo ba
na ɔkɔ but wodɔ me a pacho we akwala ne so no pacho wodɔ no Dora ma Dora ma Dora Ma. and now what by head no kura no mane na di preko Oh. Dora me pa che wo akoda yi enye wo a wo ba na wakɔ wo no di akɔma wo bi na afa ne de na ebra wo e na akɔye bibi sei man pacho ye krom honum no obi anim sɛ menwo ye pacho men so so a menware ye Akoma What did you FM say? 87.9. me wo 26 years o ma me no papa ti ase pacho we pacho me ma mete ase but me papa de ofri mu no na me sha enti me nim nimpo e di asem wo busuafo aka fa akora yi oh pacho obi anka hwe amfa ho esan se me nko ana mete menti me busuani bia so enti no obi anka hwe anto hwe ankyere me obi na asori okɔ asori me pacho an wo de na akɔkyia osofo ene wo mo maka me pacho ye honum de sofo ni ho but ye elders enim akwala no na omo bua wo nya emoa free baby wo ka kire sofo yi eturo bi asofo hu se se no ye wo ye nyame so adwuma nti omo support won kakra wo obi o support wo me pacho dabi obi an support wo Akoma so for no FM 87.9. sorry for no baku enim but support bia enfri mu support bia enfri ho emma nyame enshow Dora nyame enshow papa mama kenka messages kaka Agnes usu ansa wase bless your heart ose nyame enshow Akoma Grace Entry Nash wase awo nyame enshow wate sa no waka kire wo Obin Kakari Bright ose share Maa Akos, please tell Dora Danko to call me to help from Germany. Oh, Richard Kelly Dixon me say okay akrani phone ni no ene ye de atoso no we dia eye full picture we no wate wo hu no ni full picture ankasa ene ye de atoso no mesramu ada ene de kwan so credit no emaye aba mo fa atoso na nkrofo emongu ni obenya omomongu omofo so na wo mon share oh ati for Dora esu making kind messages na ema no Dora enimu ni sio wa Dora esu awase kra gume awase agume Dora adana wusu wa kwa sentiment Dora adana wusu me pacho mare ho no eye wa reho oh ha Utie Akoma oh FM. Dora mensu Dora mensu wate nyame so ade no waye no pepo ani wa minisio minim but okay August uso sa nyame nhira o ebi mu bi sasa mefa mobile money number bi ntuja okay 0245 301462 Akoma FM 87.9. 301462 mu amu bisa no na me de ato ho amamo no 0245 301462 edi embeba ye Mary Akosia Ade na edi embeba eno no nyame o sha wate na emom pepo ani wanu nisuo wai mensu mensu me pacho mo obi mfreme ma mesama mo mfreme why mesofo na na kura mi pel Yasmin Bedu Beidin wono abisa mobile money number no enu nti na me de to ho no enti ya wie program na pese wo fra na wa frɛ me pacho phone na na kura me no me mfreme menkenkan Peace Rich was Neko Network Richard Kelly Dixon or say I will help Nyame Ensha Rebecca Dupoku 87.9. God bless you too Nyame Ensha was a very humble lady may God bless you you are marriage material okay Nyame Onsha eno ye nana akuya just nice wono ene de sa message way aba messages no edoso na emepamo no mema Pastor Julius akenkan dia kani na aka ho mo fa kra ne mfani ne nto so ma me biem na fei se ubetimi asese eka
wabɔ no akora yi ho oh mpacho dabi untumi ɛdeɛ na ma wodɔ akora yi oh ɛdeɛ ne deɛ no wɔyɛ a ɛma wodɔ no deɛ medɔ akora ne pan ne sɛ ɔyɛ adeɛ na Utie Akoma FM. fa ba etia no pacho metia ne wi a ɔba me nkyɛn wɔ dem ɛbɛka kyerɛ me sɛ ma fa kyerɛ me next time me nye bio ye ɔyɛ adeɛ na mebo no na Akoma sɛ metia FM ne kora 87.9. afe na ɔyere ne ho sɛ ɔpra dem ai yɛba no wɔso wɔsu ama yɛba no isu bi wɔsu ama akora ne isu bi oh at times so menu aduane na ɛyɛ de pa ɔba me nkyɛn ɛbɛkamfo me sɛ ma meda ase waduane no ɛyɛ de papa wɔso aduane yɛ dɛn pacho da mɛyɛ aduane a ɛbɛkɔ ne mu pa no ntimi ba me nkyɛn wɔ de ma meda ase nyame nhyira wai nti no anwumbre yɛ kɔda meka kyerɛ ne sɛ ma abena di kan bɔ mpaeɛ na mpacho wakoto ɔbɔ mpaeɛ na mpaeɛ na ɔbɔ nyinaa ne sɛ Awurade mesrɛ mama adora enya sika bebree na ɔmfa hwɛ me everyday bia yɛkɔ dem sɛ yɛkɔda ɔno na ɛbɔ mpaeɛ saa asɛm ne na ɔka Akoma FM Men's 87.9. you say fra no men's adana wusu Nisa. men's what people in bibia be fine bibia be kama why mobile money number is 0245301462 0245301462 wo ka wakoma te se wo mu bisa no enye force yenye appeal na mom wo a ka wakoma nyame show dora twen menko ye bese amba beto aso biem why afa yenko ye second case no eso na yene ye raba bi eso emra emedi enkomo na ono ne de anu aden oba it's saying Yehu adumuma. It's saying Yehu adumuma. Okay. Metia phone nyina ya ready yet ya rehosam. Ni enhwe sade aka ne be ya reho ana eno so ebe ye osu awie yetie o. Ma wie de boko ye fe me ya men no. Okay. Me ba ha wie ya ye boko me ware oba na me wo 18 years. Na be manager me ho 2 kwan. Okoko di 13 years. 13 years me fa say okoye be television there or the maneme na satan maintain nkan biem it be 6 years time me fa the we e no friend or mane if o maintain nkan biem ma ti me fa say aka be 2 months na 2 years ni na me ho ana obai obai no e na osoma obi ma oba me ho be friend me na yesa kekan aware bu ma me ne koye afu ma ye afu ni wie ye no ade chenye na akasakasa bae na mekoye obi amatan atwa da afi again boy ne sen me Akoma FM wase me eti okofo ba ofo ne bewo na okofa oba na ode ne be chia me gitu mu se mate ti so na be chia me a mate me ho asa ka chia so okofo bi fu me se me mpren na akasa nyemu asa boy no ye no ma bebre ne ha me one me ka so oti me ka chia me se ono de okoye no sen ka me ho mo me ho so anka man tan mo wa metwen no antwen no omu ma ohu oba kokko tuntum ti omu ma de bia sa na osori okeka sa ti ana oka na ha me nso no obi amatan atwen de me do no to oka bibia na mayi meni na me de meni neti na ma afi de boy ye kofa bule o ma me ji obi osika ma 2.5 ene ye de ma apafo no be fa de ye aduane ma wo mo eblo be du fie we ya one me tokwa ena aba so pata me 30 million na me koto cement ena wo se odan na wo ye cement na anye de anso itimi fa cement ne ma na me de ma akoye wo dan iti eba so ka so ko fo ba bi ma me se me mpren na wo ka chem so be ye ma asema me de me nie mu iti we me mpren ma ko fo ba bi abi mu no ena eye me ya ka chem se de wo ye die asa wo titim de be ya nka nya ma me ka sa boy ne se yan me da se so aka o ma me number we fa ma me number ma me te me tam me fo nka me ma me number me se da bi asa me kan agora me di se du ma me ani ma enye ena me ka se me ni me ma me number ma na me ka sa item ni se bi a boy no obesan me se ma me nkwa na se me nko me koye no me frɛ na on fa me ko me ko fa me kom di si obi so
na kan pakwa ne mpa na akyɛw ma me pakwa ne kan no ɔse ɔmpre on de on me asɛm de pakwa nyina no mflim enti yɛsa test ne message yɛ wɔso nyɛ de ɔmpre on me ntena bi mti ate tse ne wɔ ha nko ana wɔde ma fam ɔkɔyɛ blama brɛ ma aduane mpo me nya bi ni kakra sɛ nyankopɔn adome de tena wɔ 13 years no ɛna wɔde aba wa bank afie nyankopɔn aboa ebia me so me tena watwen wa ebia me so me di blade ase bia oba ekra wan fa hwe ya ma wan fa hwe ya ma nyina oba ya wo ye kacha se wan fa hwe ya ma so de won kwa kra ba na emi de timitimi busa se enwendwen na wokɔ ebia ne bi mu na kɔɔ obi ama akra se bi kura wuwu no nkra ba me se nyankopɔn aboa be ka me nsa ne se ma wo ya le oba be sia me tan wokɔ tena me so 4 months o mi kulom ekɔ hwe obi esi kankan o mi sika wo hwe ni bi esi wa me hwe me hwe ebedi di ebede ni nyina aye me ya phone kura guta se akra me sika so na de to phone no wo be use credit yet me ka so ni credit na me di me sika to credit ma o ye bibia nku ambesi na me na me to ma o okay na ma afi de kwan abo ne de me to so na me ka chen se won de so ni me gya ya na so won pena if to ka chen se yen kwacha bulo na ne papa se da bi awale yen to se ngoso de yen kwacha fu enti so se won wale me bia mu de o me gya no hye won amantam so okwa akraba okoye no wa ma ne me anya me hwe enti obaye no okoye no ka se me nkɔfa me ka se me hia bulo ni bi e de edokono na o se me nkɔfa bi me koye no na bulo ni ba akokura ni ho o matutu bulo ni nyina adwuma me san ne ya wa no ma se wi so adwuma ni nyina 87.9 asɛm no sɛ de na no sika me hu so ebrono ni ye dokro ni de ye de beto ansam because ebrono wa ma wasa dokro no wo tra se twɛn ben ma no with 13 years wa kwa homa wo ba ye di nsemu no sabe me pa cha oba ye no okoye wan send me okoye wan send never say yes tam na if the free more send it kakra say me fa more ensam abushef man tell nka biem man tell nka bi wan send me na wo say sit down credit na wo si no me be try plan na okumase ha ewi ase what this or discuss sending the girlfriends na mo de no ma ehun no ma ye dey eko to mo de kɔ no me kɔ na dan adu baabi dan adu baabi na nsuo to na dan be say ebu me fɛ ne so on fa me kɔ timi di obi phone na ma fɛ wo ti se me nka na wa ka te no ti me fɛ ma cheda ka chen se me pena chon de onyina so me din ka de chaw pa ejina se me pena chon me ka se ma chere no onyina so de ba so je so ka chen se dan say to me na ni nkɔ ho me ka na wa ka te kɔ no da kɔ me fa da je phone wo se Mike asem na o yele ka no no kre e be say etimoni nkɔ dan no ntima bɔni bi sa sɛ de ba de be yana me se edan de Messi ni ya ɔmo so obi ntoa so na me de adwen ba sɛ ɛne me ma ayi Messi ni ɛne carpenter fo me me fa Messi fo carpenter fo tika Messi no kɔ ye me na me ma ne kɔ ye carpenter na ma ne kɔ boss ɛnyɛ me me sika de wɔn ni sika the time wo Messi ni ne kɔ no o ma ne me 20 cedis carpenter ni de wɔgye ne number it man se Mike nka biem enti wo kɔ abrochire no wo so ɔyɛ wo ho ade ma ɔyɛ me ho ade ɔkɔ no ɔma wo hu sɛ obetu kwan mama mi hu so betu kwan me nkroba so no kɔɛ e pa che din ka ko Libya okɔ Libya no to asokɔ Italy no fio no ko Germany sabre na obetu kwan na ma ware anya mfie sɛn ma obetu kwan na me fa say ya wale be 6 months but yet so mean say abepepe yet was say yet na say empampra kakra nsa eche tena be 2 years so crab boy and okɔ it okɔ na it obeye me ho ade actually na okɔ ma okɔ no me na me shy na me nim nyansa bia no anya mfie sɛn na me was 17 to 18 tell ma mo worry no mo worry at the age of saying who are at the age of 18 17 to 18 man na me ni sa eno na be ma no so won fie saying me kunya no wanyim na obey 32 say hey wo be 17 years no na be ma no 32 but when pa krokro nti hu say wanyim yeah if I chan eno say wonya say me see am me 36 if I chan ti na be ma no I was say 50 something or 60 o wanyim but wo ya wo say wo 34 no won kwa ne ba then the man dey mean to me there enchre also was running nti yen hwe okoye no mus onya san mfie san wo ho ba cho nya 13 years first wo Libya na kire wo ko he afin echiro ko Italy no be ko Germany nti no obo wa ko mama ko man pa cho there bi tam o ko Libya no o ko no wenye scam mame me be gya no wa yikuma sent me fa say I have fair no nyam de ko si janhye kwa me fi janhye ko no me kwa jiska ma me ba ko ho e wo asokwa janhye station one bi tria ye to wenye ska bia ma me to koye nyankopon no kra 3 weeks time e no ye they was sending me kakra me ka send me de bokia so me sua adwuma okay ke me de bokios na me de bokios okay na me ka chen say me hia nyu kakra de nyu ne bre me a me ye wi am kwa kire edan no plan ni wi ekumase ya no
mantene nka biem okay kopim CCS na me fa the free mu na what this ka buy no okay yehwe ebra ba ma no every Germany ho ebedru Ghana no edi yesem enesi ye one ne woba man pa cha me ne ngoye one ne ngoye pa cha ma try na one ma na umpese one ne be wo ya kokora ma me pa cha da bi enye sa on say oja me hokoye no me okoye na mentene nka me position na me ni say wa free eti na me pese nka me wale ena ma mo so say be ma ne nka yante say be wa free eti o mo mpena me nware ena be ma no so busuafo say o mo kwa jensan sisiam de nsa kwa o mo jensan na bo de ba ka say o penera na de nto mo jensan na no mo de nto mo so anyensa no ena me tonti me kwa ma to ma dwum cry dey efi ne so me nim say o hokora biem okay te da ko me ho na ye frɛ me say na konta ba ho be hwɛ me say boy ne so waba okay na mame hwɛ ebra be ma no ekɔ ye 13 years no me pa cha wo da akwa man pa cha me ntimi hwɛ nyankopɔn ni mu twatro say me da akwa me ka me hwɛ nyankopɔn ni mu twatro me Detroit fo ni ahwɛfo anim me nitro ma na kwa fi say sata me ho kyerɛ me na me ntene nka me aka say me nim say nipa no kra wote asisi e say me ko na busuafo ho a omo so omo ntene nka me ko busuafo omo so omo ntene nka me na busuafo so ma me ko na busuafo ho ama me na busuafo ni efiri de bia so omo so omo ntene nka eti mo ntene nka me so me ntene nka de say nipa ne no wanye dai oni ho bi tu fa bema 87.9 me pa chan o fa bema me pa chan ma mi twatro se mi twatro oba ye no ankasa na oba osabe pa ache no oba ka chem se me ka che ne se Ghana de kasa e na afei bebi e won so ye kroketuam yankopon nim no kro ni me opa ma che no ka che se me okoye me mentene nkam ni se woni o na me ho so che me de me ni obi ai dai atna de nya fra me ni betan be ka se ama wokote se bi se gen ko fa mpra okay ama na bejai te me de me ka no cry dai ache o he se bi a onye ye a mo me ye ntwa so bi ai si no o ma ye fancy hwa okay nti be ma ne ba wo ka no cry chire no me ka no kro yankopon ni mu chire no ka chire me se ono okoye no wantena ho kwa okay eti sebasa kama okodi ya ne me se mafa be ma wonti nka se bia si ya na asesei to no kwa want na hokwa me kan no nyankopɔ di mu kire no obi bi sa question glow bind o say oye ho ade ansa wokro me pa cha oye me me pa cha oye wedded wife oye ne ho ade ansa no wokɔ be ma no eba Ghana no Akoma FM 87.9 ana be ma no ka cha na de no ka say o pese oye ma me net na ye no oba me net one de ne ete kama enti obeyare wayale na sika ni ho iti me dini ko me krom ama okodi 4 months 4 months na me hwe na na busu ani bia ama ho ne okwe krom se ko busa ombeka me hwe na edi de bi bia enti ne ho to no me dini ko ni krom no me nye ne hwe na me so na me yasa ho chenti obi kan ko toto me se ebra wo ba ye no wo di asam ne nam ebra wo ba ye na sembe no ka che wo wedded wife a wa twen ewo mo so fa bi de wono so aka cho se wa fa bi wo ka se wo be ye den wo so sa be ware me edi ebiem iti me ntena se emo ye bra iti mo tena no sa be ka cho se wo ngo iti e ba cho obeka che me se eno kire no obeka che me se me nwo ma no to ko fa obi no no se wo no wanyini to ko fa obi obe wo ama no na be ka che se ma ko hospital kwa check se ni problem bia iti wo so ye den e bra ni ye check eno so on de ono so ni problem bia eno se ono isi an woni ska salab no ko twa ska salab me ya ye dey yakoye ito ka che me so obe wale fofo me ka che se ni ade na ska wo de be wale fofo no o me fa nko check sa eyi ni ye nhwe na ko fa obe ko fa oba ndem be chia me se de me ni matransi ya ma me ne gani di nkomo se me kunu nye se me ndo no me do me kunu pa me ndo na nka tamokwe nka me ntsa won twen no ti se wa ba na wo so ne betena bibi na ye dey ye nyina ye hwehwe enti sade ya mate eti ma on net na wie ye no me hwa na wo sa fa me se wo ko fa foforo biem na me se hey wo ko fa oba ba ko ne ne be chia won so obe ware na ka ho wo sai ko fa no da wo ba biem na te se ma ba ye miensa ko ye miensa ko fa foforo me se foforo ko fa do se no ne se ka wo chi ba ko no ne na jai me pa cha ndie na minti na me se na ko fa foforo o so hwa again ni mo me se wo mo wo se na wo kai se mlibi edi nkomo wo ka che me se won pa ma asem na fa be ma asem me di mani ai dai ehu oso nya me won pa ma asem ti afa be ma asem me di mani ehu ti se ya mpasa ko fo bi fraud ne be chia me bi onye sa afa wo ma asem na ka se won pa ho no ene afa na wo be me di mani ehu ti me nya dai me mpene na unso wo akoma pa o ena be ma ne ka se okofa obeso ware foforo wo tu meji wo ba no be betre fie ya woni ni di nkomo nyina ma ade ba kwa meji wo ba ne se na me do mi kunu no ena afi wo sa ba oba no ama na ho dwom wo ba wa bra na me hu ni sa se
wo yaw mu ida me pese me ya de bia be ma na tete ama o se nipa odi yaw be ma dwendwena na o tete na me pese be se me pese de e be ma na ni agi bia no me yese be ya na ni be dey e beji okay inte ma me ma ne kwan se won wale no na kasa nya mu me ko me ma me ho na me ka bi na twa ma no me ko ma me ko yare eti me ko e no wan frɛ me da na me ma me ka cha ne sister say me dwene be ma na ndwene me ho enti no wan ga cha me kun so on frɛ me na me yale ko me yale ko on frɛ me ko me yale ne ye dey e ko so don frɛ me wa boy ne frɛ me say ya anti ofia me sen a o se fa phone ma de phone ma me a wa ka cha ma me say wo se me frɛ de no pa frɛ me ne ka se na edua na asa homa asa ma boy ne ka kire me ma me no eti ma me busuafo ni brain no mpese o mo se me frɛ boy ne frɛ ne sa wa ma eti papa eti e wo kan boy dia asa dia wo kra wo che no eba cha eti wo ye papa wanyini che eti bla ne bae wa ma eba cha wa ma eti wa ma no na ye hwe ne nima no ma eti me wo fa ba ko ya komu hene na ye de ko to ne no ye se ye mfe ne fe na no wo ma na me ye se me ko ti me ko du na dwum ko ne ma wo fe pepe ti me ko nya me fe ne ko me fe na wo fa me ko di me ko asa na no gu so ne sta ka se na ya me na fresh na konta se mfa akonta fa kwa me du ho ya papa mfa o fe fe say ne dey ge no kwa ba ma fo say ya de na akonta sa ko fa na yiri na o say asama boy be ka se me ya me no me mpeno me wana me woja me na ne ho adwuma ko kura ni mi wa ka cho mo mpeno na se me dia na ho kwese be ma me fa ni bie ma o emi bie be dey e be nya me ite ma me ko fa no na me wachiri e ba me de fo ne to sanka me yin so na be bia me woni na omo ye dey etwe te e baka kran so won che da nti ni enti ye hwe e be ma no wa warewo se wo de ne sako iba cha me fan sa ne nkoi ene ese mo da so ya wafo ye da ho ya wale for ma na won ne tie se na watu ese me me ma me ho so wasema ya ka che ne se me na jama me di dwa to akọ ese enam de o ya me mpa me no ka se me na ja ni ti no dwa to akọ se wasema ka se me na ja ne de on de o twen ne nsa na ne papa nso se me ma be ka se wo de wano hunu ka che se won na ja na de ti na akọ ka se won na ja wa bra woni se be me wo do no ma de ta me ka sa ne se on se empeni for se stromi no mani han odi nka ko fa first one aba ma ye dey ma gi atum se won de mate na se ko fa second one aba ma ne so yale ye dey aba yale ebu se bo ko ba ye wodo ntimi no ankoye check up bia anya hwe na be di wachi e be nya nko pa do fa hwe anya na fi wa ma ne bi aba ye ma se mo na ko fa bi aba nta me ka se me na ja se be ya nka bia nko do mi mpa be busa se bia ade nta be ka che me se woni maggai na se ma wa musa me hwe wa misa hwe etifo asamba ko bia ba ma no ka kire no eno ne asamu a se wotia de obaya chew de wobedi be ma na tem bedi na tem de obekeka na adwene a kire be ma no ebekeka na adwene a kire no enu na da wo kan ya yete ne se ye kwa ye kai ene de kai ne kai ye se samfo be no kwasam enu nti ye twa ye ho aba na wo bia wawore no wo chena trase na asamu ya ye de ahinta ye kwa aba no wo ka kire no a enti ede mansuwa ya ba kai ne kese so wada bomodia na bra ane mansuwa mesa wada wo yo ba wo hu ana me do ba ko wate me kwa kwache be ma ne by force ne nyina ye ko mansuwa ye den ne hwo Akoma FM 87.9 wo ye den wo ba wo nyanso so me pa cho stroke anasa diabetes fibroid ene da wo yemu ana anasa wo prostrate onya prostrate mu ha hepatitis B yade na etete wo anasa kidney no osa na ho atochima me se wada enko ba bia tutumrika manamoto na eba mansoa herbal clinic na bakwini di fata no na fata na kunu o awo so ayaje o ebro wotwe ho nwi esanse yesi ayeyo won fa wo yade ma mansoa herbal clinic na won fa yade no enkoda eba ya na chese ye tutu ase deku di amount enu nti bra ya headquarters fadama bomday washing bay ho enkran one ye wo ye free health screening enso ewo ye branch ye wo kumase anwaga junction ewo anwaga new road ho eni mekom warehouse ene di hwe ne mu eye fremanso a ewo 0503 528011 0503 528011 and 0549 64 8362 manso amba clinic na wase agisa wuama yakwaba na se owie asam no a ye wo wonum wedding pictures ene ehoniema ya yebemu ehunu Italy Libya Germany bogayia wakoba ye na asamu a yedi batu anim no areho
waka de kyerɛ wɔ bɛyi twɛn me nkɔ baabi a na ɛnura behind the scene yɛbɛyi ɛde akyerɛ mo amanfoe marine adura ye ko dwumadie hu ɛna de maso anytime egusu a heba motie mesha na moni egusu da mohwɛ me so Facebook no bɔmɔde ana kɔ soma me na wa like ye page no na wa share na wa comment bɔmɔde ana kɔ na share fama ye pa ene operation hwɛ sansɛm wei unta ntibi obi aye disie agye sɛ nipa wo pese wo gyaye sɛ nipa no ɛna etumi ɛba boldly say ɛbɛka ne nsɛm nyinaa ɛmu obi atie bie na obi anso ɛde yɛ fotuo wobɛtumi aba na waba bɛhwɛ yɛnua ɛsɛ sɛ meka ne yɛnua mehu yɛnua kora menka sɛ yɛnua bɛ ma Steven sɛ yɛnua ba akua anama ne nyinaa yɛ bia nanso ɛnkyɛ akua o amo ne nyinaa bɛfiri hɔ na afei yɛde Stevo ayɛ adwuma ɛno nti bɔmɔde anabra Facebook live sisi a ɛma me na yɛnhwɛ first day titimachi mame me pacho waka se titinachi mame no ehu bi amamu amu aka se ehene fa na papa yi ade me kure oye na mesuro me yen na mesuro to wo so meti na ya me titimame timo se fa kwa ha fa yesi na de ko na mam ehu ba me mu fa papa yi de ne o tere no ansa no wo be kase sei msoso nda sa atam na nim adokoro sei se my life and then o nim se gay bi sei bi wo hosa na yenhwe first day kuntunu ho fa to hwe wiem na memfa wo to wo yem sei na wo ho se ye wo eye wo se wo betumi ayo me ye na me yam sesem na me sa asuru so wen su anka nchen se papa me pa chew ma me kwata wo boutique wo na se adwuma we de me ntumi nye me ka chen se me pa ne chew onzo ka chen se enya me so enti wo kuntunu ho no wo de ede na edi nkan start ye o de wo you bi na ye o de ye dan o de fa na be ma no ho no de bi fa me to no ho kakra utru ye etie for mesrem we de eye awia na so said the program ni city no mo fa nche me wo tu no ano utru mo kakra no ba tsan ana o ye ba na me bi dan de na me yande na wo sheload ya kaso obi sheload ne be ma no eso se ebia na obre eso ba enso bebre sa nto o ye na me ya kakra adane de wante de yaw penalty ye nti wo wie na hunu moja no batwan moja no wo wie hu se bia ehọ aye kuro batwa adetsen ye kuro ye nti wo kasa no batwa adetsen ne ye kuro na me ya me no ansusie ntna so a ye wo ya dan no ansusie ensuosie ena wotena so na wan kan chen se papa me to no aye kuro nti adwuma we de me ntumi nya bio pacho na misuru se me ka ature se me am no ansusie na metena so sa unsuosie ti so oba wakwa aba na wotena so enti di sanya sa ewuo no wasan abefa abie mu di be na wotuno ni wu no sa beye second one and do ye na aye normal afi efiti wo kono na asede abfra me moja mu yanti o ba cho enti oye first one no be second one na aye normal afi e kono nim na abeye normal man na beye normal ama di se de wo de hye wa neko wode share wa neko na me pa chewo se wone mo eba beye bibisa ya mu play romance kakra te se de bia oba ne bema ebeye no de mo nsa fefe fam ho ene ho ne mama ho sore ansa ba cho am beye romance ya na me kasa dodo ntia no wa kire mu a be ba cho mbe romance no oba obezu so mu oso so ba fefe na no de ne katsama ba fefe wa so ho obata fro ne ba ma ho
I said the oba ne be man dada sana ma be. Eno no won awo be ye. Ada wo no ne be ye. So romance ndi yen na ne be ye. Ba no na meta free ne be man ho aman. But ono de on tafre wo de. Ade nti asem nyina mo pre romance na yede. So on na ye be man. Na wo yo pa. Na say ye wo na dia is be pia tiefo. Say ye asem na me be ka nti o. Say ye wo say awafo me fa say oba ne be ma kohia empemu a. Eya na ye oba no tafre said ye woke. But be ma no so to me ye free bibi brof kasem say linkin be ma no so to me yes sir. But momo dia me pese me hu say etuna bia wono to me yo wo to me yo anase say de wono de wonya bi na won ko anayo. But so ebu ada ko ono so bitimi aye udie ni bi. Oye ubi. So tafre obe ma ya de. Ono so ye bi. Ya ka bibi say orgasm. So what orgasm I say? Say ohu aba. Yes. Enti me pa cho wono no enye me fa so oba de ye mi sese de nyame si bo no enye den a wo be rechi sa me pa cho say ofa wo to sa no a eye a won so wo hu sa no like ohu ba. Me pa cho oyo romance na feel na ohu aba. Oh yeah. Oh, your the media romance, Miss Patrick. Romance, no course, no, who want me back. Inti, who want me back, Chame, said you won't see back, Chame. A bar, and soon a fruit bearman and no bar. I'm almost on one. Yeah, a ya watch a train, like watch a train. Oh, your romance, man. Oh, your romance, and your romance, I know. See yet say be am from anwa echiam de den na wodem say dear akodai waya wo bo enu nti Maa Akos bo mo dia na bo ano na wontimi adopt akora no ewo emra kwan eso nyame nhyɛ David Forson wo UK one send me message say what send Dora kakra say on fan hwa akora no sa so ene nua bema kwadwo agye ono so ode ato Facebook was sending the token kwadwo nyame ensha wo bibia na so emamio say 3p garlic mixture there 3p say na STS garlic mixture way eye kama ze enu ti bomodia na ma say ka bi ye 3p garlic mixture eye 100% garlic extract and have a natural plant juice and ye dey vitamins and mineral vitamin C ebi wo mu enu ti we ya 3p garlic mixture wa winim garlic adwuma eye edema nipadua no 3p garlic mixture eye purely organic extract and ye dey and ye adwuma mamoja dey frisani ye nipadua ni mu na wakoma no moja na apompe akọ kama na akoma na fashion ye pa na ebisti immune system no nti wo bebia da onum 3p no onta anyare na wo blood pressure no so high blood pressure ene e be free ho wo ko fiche hu fiche krom yaw ni mu hawo wo sugar level ni nyina high sugar level ni nyina abema na ba jese level kama ebebuo so ena wo sa online eya na ye tititi wo sondodo enti wo pesa so te kakra ye be benefit no asthma ene hawo bosome kra nuru na ononom 3p garlic mixture asthma away wodwo so wote ya wodwo so antentem yade bi bo nom 3p garlic mixture afa wo yefru no aye do sa no boda say 3p garlic mixture eye stress 3p garlic mixture eno na kra me no a mi chinchim no wo benya bia na ye dane eba misi eba kolena keba apidank enafe angelos wo benya bi pi work natural and the 3p garlic mixture edupa abegya so wo kota hwese glass that is etoa ankasa enya de adro no agumu na niti no eni mu ano na ntwia no eno so eye kokko na fe garlic kokko we eda etoa no ho no ahunu say 3p garlic mixture be work natural for one madro ni bi no ato no na fe 024 89288824 02489288824 wofra onsa ebeka edroni bi na chese wanonom na wonso waye kama yankwai ne nuaba no ento yankoma twetwe no so yaguso da ye frabema no nidi adesan Mike di ai Annie Mike nin ehin no frɛ Pato fin swayem
Insayam no free. O mami did the same. If I tell ne maame ne de man kotono. I see a fellow auntie enkum. Oh papa. Papa de aja boy. Okay, anunti you rap me say what within the onimu no so ate. Ya wo ka kire no. Afei wo se. Ebra be ma ne ba ye no a. Wo ka kire wo se. Wo kofa ba ba ko ameka ho wo je pene. Echi wo so kofa ba ko ameka ho wo je pene. Edi asem na wo ka kire wo. If I tell Asama, me catch here in Yana, someone no catch me in say, today na me did not catch me say Yawa, na yan trimpra. Yeah, Mimi yan yan trimpra say, you just 6 months time, near trimpra. It may be banny, the baby, and me call. Ah, I see, Suma me be a man, so what's a bad manua? What is the combat on the wedding ring and a show? Me bachai, the wedding ring, me bachai, bachai, Beman wedding ring, bachai. Yeah, we are your fro, what is show? But you're the shaman, I said, dear. No, but and so we know or buy an annual cotoy. And say, bachai, and what's the day? Was me a yawa, rainy and trimpra. And I can't get to know. Now I got to say, hey, medium who can plan a dear labor. No be our lady saying yawa, and saying the young trimpana. No, see, I one dear. Want to minimum while libium to yawa, lenny and trimpana. I'm going to say, implant the mean to mean yawa, land trimpla, the Bible crack a set here, say, implant. To mean to mean yawa, land trimpana. Me pacho, a bra, we yes, a wood, and near man no air corno. And near man by now, what the choir. Mama, I'm funny, she uncle. Not measurement, and now I ain't dying about I ain't dying. The cement in answer. It's all buy or figure money about 30 million, so they patame. To the mamma and the cement in answer. Or say a dear that I see what they was so acquire now maintaining canoe, and the child change or patam 30 million. The cement and I was no any than cement in answer. And no catch me some family and mechanical. No, we obey Toma the Amma. And no so called cement in Besudai. Mammy Pacha, or me and Cassan, or Bama 20 chancing packets me that. Ah, yes, in Bessidine. It will buy now, maybe the announcement, or only the announcement sending money family or maybe the no. It will be our Tommy. Now, me can't say you. The best nice and you better tell me and say, no, measurement, a measurement, I made the image. Or catch them, me say, made them in the hand of one holding. Was all made them in the hand of what you cement, not then I would do cement, man. Some minimum say, I left for the be a boom. Now, what dine was he? The batch mean see, the ceremony goes a chance in the goes here. And what 1 minute in the batch. Akoma FM 87.9. For Bible Brown. The batch never upon the car say. Cassa. The battle upon the car say, met me hourly, mean your beer. Met me hourly, and in case be near what could the other answer and the Banacasatra won't say to me while. And I mention me say our lady and Yanisa. It means to me while I have find say yes and Alabama make them say send over many mass and so quiet in grass here. Tis a music one from the bass attention also a jam and back up my mayfim more. But the Bama and say for pictures no and yade atos no pictures no and yade atos no ne word Bama no ya kan ho asem no onye we no chacha me na bebe na mo ye wedding we nti woni e ba chan be ma ni ne e ba chan what the was to the phone Akoma FM 87.9 was a be pow nti be ma no what obi say I think this man is sick jaya waria ne yen twempena Eva na ne ya Eva was a jaya wadia me yen twempena no kai den wa hu na ni so man pacha o kan no wakacha me phone so me man no no wakacha me okay when so when so ya foforo me pacha be ma no aye ka ne wasem no Libya, Italy, Germany, Boga wono ena eda so no na ye ne be ma no twetwe nkomo ye gusu aye fe no eno ntifoni ni da so wo wonim no no bia brochire bia kra na wonim no mantam a wotie wona no wotie ja wade me antwe mpra man wona da so no wasebo ja wade a eboso me san mahwem o 6 months time na atwe mpra na me siminti mi nyesade na se wo woda so do be man woda no Akoma FM 87.9 man pacha say there odoni nimu sa dabi na wuntumi nka obi a wono no wo mo anu nsimpo kra no aka cho say me pani biem woda no and the boys they can ba woda no man pacha me ndoni biem woda no dabi man pacha me ndoni biem wo pe no
kanokra wo dia kanokra ni yehunu kwan ye befa so a se wo do wa dia ye beka bom ma se mi ndo ni biem se obi o ka cha me se mi anya wale ni antwempena de minti mi nya sa Rebecca Dupoku wasi woluman bugi 3-in-1 burger mami abade panono and walker Belinda Breezy was I will see his face be Francis Famous as I'm watching you live from Bogoso Western Kwesi Juda was oh I'm proud of you Augusta Wuso was saying it's not serious hey but the woman didn't do well crowd Augusta mami who didn't tell one yadi ain't wabusia forman yese be ma so ja wa wade na motwem ma me pa cha ofre no na me maame wonti ya me ka cha me maame se boy ni si yenja wale ni antwempena iti me de sa na maame se de asem no wo ka se me yenja wale ni antwempena okay iti asem maame kan no na maame se boy ne kasa sa se nye se yenja wale ni antwempena ti se won peme dia won fa me na mabusua fo se dia be pa na pese be ma ne yema ho ma yese de mpesa wa yema me se waje me cement oba iska de pata me na me de to cement no wasa fa cement ni nyina so de adwuma won fa me cement ma se me yakasa no me ti ama me yare me ho mfa me se me ko hospital ko to do won fa me se ba se me de be me dan me ton de ahwe me ho yale nso a ende won fa ma de ma me be ma no free Germany ho ba na ne tibia mu te sen ma oba ye no na oba no me hu no na wa ye bom so obi o yale ntimi bi san sa dan no ko kire so baka kire me se ye bo ne bai oh enu eche so baka se bo ne ba ka kire se boy e bo ba no ye din sa din aboten ko pon adon kwa ban kwa de ede Akoma FM na me ka kire ne sa iti oba ye na ye ne dan ho adwuma wie ni be ye 1 month na o yare me di ni ko mi krom ko tena wa 4 months me na me hwe ne ye bibia me chenchenam na me de hwe ne ye bibia ma enku de ba de bibia me na me to ma boy no bibia bi te sen ma samra enku paste bibia me na me to even credit card ye call kra no me na me to credit gu ne phone so ma no phone use ne see ya phone use ne see bi ka so ne de to phone ka kire me se aya na ne ko phone be so mo feni fi Germany ho enti I'm so fair for Germany no month nka it's na me so ha me fi se bia mo betimi afi ba ntimi me ko bro banche adankasa ena ya se ye kwagala ho na ya se ye kwagala enti ye koya na akotu ni akoton na me de so me de to phone no e de man ma me nankasa so be 1 week mpo me fa no kate me sa na enti be ma no wa wo hwa se onye obi odo obi mo ma boy be man de won no me hu ne so won no me fi se odo me a ka onye en ma me ko en ni 3 days me ko ho me koye no me kasa no ho je so bat no antina no me baby sound say any business na ba ya friend no so wono de wonya wawade ne se wonya wode a ene ya ma wo wa bafie aba no wo koye no de ne wode ye wo na wasa aba ma me koye no me kasa no ho je so antina no ankasa me ho da ena me se e kom de me te ka kom de wase me se banku de me ko njo me miska ngoto aduane no so ni ska me fa miska na me de koto aduane ho na fa danfo bi akogina ya bi sen ai me na ba ha ena momo se me mra ne ho ite ma me ba ye na wo so de ma be bo ago na ba ye sakra kono kran ko won fim na me ka kom de me won fim me na ho hu se ma koto aduane ma ye dai ma bedi na ewi aso na ma na kofa wubuhie ni wona ma na kofa wubuhie na betena so me ba na ma dwen me se won me beda wan fim kra enju ni ne da dan krom me ba chan omunya mo dan pa so me ba chan ba wan fa ne wan kan ba chan wan ni nkomo me ba chan wan ma uska ko dwem se benu aduane me ba chan wan ma miska bia anya hwe wan ka hwe ankopesa wa wo firi ho ba me ba chan me ba kra nsumpo no wan ma me se bia ji we kra lolo Francis wan ma me hwe enti se wo so me tina me ba chan me hia me so me tina kwase abu na wabu me no se otimi ye bibi ma me fi se matan ta ma me tina obeka cha me se menwo no e bia nkanya wa ka e bia menya obi ani abele e masam le labo ska se meye no kwakwaya mama me suma de mawo tinkwase ebu na wabu no won pata me nkwase ebu no fa me cement so eni misika ma on pata wo sen kan ye hunu na ya dia wunti ka na o say Eugene we have say women with good hearts doesn't get good marriage watching love from Sweden live from okay that's bad advice ko fiampo for and eka he gabe ma o say ama say wa ponso me feel okay we didn't come e baby Rebecca Dupoko say but he cheat also and I it is say wa wari yiri num yenu e ba che say de me feel one de me nim na me ko no nya ko na oni nipa ne ye na me metimu say ko na nyina wo yes wa ko nipa ko na ntwa me ka say on kasa adena me wo ha na wonya ko no wanka so ka say so wadi ne nkomo hia na wi na ko wan ko to ba bia wo na ko to ba bia wo oba ne ma bia ni dem ba che oba hwi ni me no ma wo dem me nyi me no ma mfiri dem tinya de obetimi de no ma ye dey akeka ho wa ma wo busuafo akwakohia ba me ye busuafo ne natena se ebisa wo mo se wo mo muso mo de hie yi se o ware wo ana wo ja ma me pa che o
me maame mutu obi maame ne ko ho e wa be ka me enkocha fo ye ko e no ne father no ene ye hia e na be ma ne se chenchina me dia no won wale me biem e na o sa de ne o me jame o so ba be jame nti wo kwa bosun be ma ne ma wa ma ne me da kopenta modi ko nya be 4 months 5 months wa kra e na o sa ba ye okay and o sa ba ye ntie for ye ne be ma no atwetwe nkomo mo fa be ma no picture no ento so ma me na ye hunu nipa kra all kasa ansem we no ye de be ma no picture to so afen wa ba aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eso an so egu amutie nti ye de be ma no picture no eto so na fe ye tie nsem wa be ma no de 87.9 ya bo mo dia se betimi e play be ma no e voice no na won so wate ensem a wo ba ya oba beka ye na ye nhwe be ma no woni ne ko hospital kra da me yen ka se bia fun so free no ma yen koda mo koda na wawo ono so wawo oba be ware ono na wani ba ono so ni ba okay yen ko tie be ma no voice no mra problem bi ni honu na wande no honu mo no kam se o pese obi ama na fie bi o your friends say baby on ku into pese okodo ho na so ke problem ni se ni obi ama o fie na so ka so okodo ho ni ha no okoye be se 1 month o my Akoma FM 87.9 if you wanna up to now your friends say o nya mai no so if you ka wonya no ho ba we ya na mse na so ya we so we de o kan chere and so we say the friends say no ha to taka it no ho no no buy we do one day o ko wa maybe we din ka be 6 months and o buy na no fi in show campo plan your friends say no can be fi into saka so ko your friends say the energy so small so buy say ho the ba ho no be ka chere say bra night to say I'm not making what you do. You making a name of all feel. But you wouldn't hold me. Now your friend says, go buy a number of diameter, and I'm a different mama. And you did an amount, and you need diameter in my cooking. And she can't be a mayor, ready says, the Bible family, and the name was not so probably. Akoma FM 87.9 Nothing to provide. I can't change. Yeah, one friend was a she. And I'm so couple of bush and family. This is saying I'm here. I can't change. And almost now, we come out for because your friends are no one. I should cover. And some companies are about to have to say. And I'm going to go for or catch any money. I'm going to give you a secret. You need to have you talk to you say Nago. And it's immediate. You need control the child on all the was Jayaba. And you can Sandra, what is somebody in Tribuso? And also, no one can't talk with me on a bush and fork and a bush and four. And the bush of any so nothing down a day. I can't tell you. I can't tell you, Diabo. And could you tell her, Madame? Where back 6 months, you know, back and starting you. 6 months, you need to crack up. It could be 4 months. Sana nede liga musa kama kampana Akoma FM 87.9 foreign can be beyond training hello bani si can be beyond training no ho and we small baby so can I want to marry you and you can transfer this number no friend say about your good master with us say we go training ka you training can always happen you need to know you training here because about me buy no we say the opportunity so grab me buy me the tip back the fee so just here na sa ho chaba na so ko ma na ka your friends say we do tampo na wo buy plan and you say the hormone if you can so ni be say buy and you say the hormone and ka wo be ti na dey do mo ka be ti ko fa dey as you say ba ko ka dey abemi e no che nyama na so da ni so mi sa ni no che so mi dey o ba na le ko fo pa ko do ni fi mu aso ka che ni no ko yo fante na mo ko na wan yo ni I friend say ni Akoma FM 87.9 oh na so your friend say ni pa de o kan so so ba u se yo la so se na na friend so so be no e na pre e bla mi ba no me ma no land do ho it ni nya na yes so duma e yo so do wi e no na
call your friend say a brony de Nami Penny. One more better blue couple free your friend say the cool and call for and a mobile jam here, that's a blue baby. Brony baby, I will call once you and once you will move you. So I say, intercom the part and bar. Obama the cast after the ceremony Obama Warren. It's not much I was so about the demand is with Diana. Obama, this I'm some aware. Who fracken who? We didn't mean again. And Sana Nipana Mono. And I'm a better chairman. The chair Nipano. Which we chair in Nipano and the chair and the pastor no. In Nipano Company. And I guess which I offers Atina because I am not doing so quickly. And I guess Akoma FM 87.9 school. Into local school, and it was made the for and on our pastor said, Jambia Children, so no one, and many better, they are not yet so better. If you have only something to be just in the demon, you see me with time, a Bremen, I mean, you breast, you need a brow hanging, you need a it's our bouncer, the drop of my way. Your son is a discussion room, and I'm a drop of my way who calls you, and the animal is so, and now your day is any money. So, about giant now, about the catcher, so really close to the soon I was a demon. Your friend say, I know your deeper document, I know your deeper document, the Akoma Hono, Sana Noka. Oh, Milaino, the Pacho, Milaino, the transfer audience on the Bani of Chebus, because I don't have a person to minutes with you. You need to transfer audience on the Bani. You need to have a passion to say, which minutes with you, my Bremen problem saying. Stay on open, and then you may buy me back, who have I said the Waffle Street account. It's a Assembly, which minutes with you. What a swap, which is a statement for that. Bremen was a for the bar, and no, which you have no one to be Bianca Bremen. What was some now? And someone I make Madame, the transfer audience on the Bani, region in China, whatever for Diamonds, we may say, and maybe I'm against the baby, I'm a transfer audience on the Granny. Newcastle, and I'm many times. I don't know about catching me, Madame, but catching me also swim my memory away because we want to do so for me, also say about the catching me in my away, the bush of all away. But also not often come out the catcher who says, which meaning to you. Now, we put our funny plaza. It's not from our phone. We're going to prominent or going to prominent or free channel. It's Robert out of animal after 1 year. The power for our body. What was the catcher who said, which meaning to you? It is now, your friend said, that the whole near to the how when you are family. Utie Akoma FM. Hi, ya the one when you are free when you Akoma FM 87.9. And one cabin. Bema was one now. One no the obey me na meko inti mo ye sa se chenchina wonya ame no ono ane kan be kromo so ameko ne ma ono ame me fi me kromo ko ne wa ka ka che obisu afo so peso oja ma won ka ka che obisu ni bia so peso oja ma ye ko ba bia ye ko ye be be hia bia obi o be pa che obi so nde ontimi ni mint na no mpa me biem wa ka eti kakra obe pata mint wo yes woni mi nya no won be so be sum me ya de woni meja ifi se won peme ma woni me nda won fi ma no woni mi nkomo ansre woni mi nya hwe omo akoma me wo kura na me woni fie okura na ma me a me to bibia ofie o me yusu bibia ofie o aduane e bedi o bibia tituma to bibia samra bibia me a kromo obu se omo mbeka bibia me na Akoma FM 87.9. Enta wo yesa wonya me no se wonya me sesei enti wo sesei die enti a wo de ba ha pa ne se ma esi agapade na wa ye no a se ono wo ka se me de nka me na me maye board an so edan mo se me sika nka me na me ye boss wo ye aduane na wo be adwuma na se me ye aduane bi enti wo fa me japade de wo mo fama me okay se 13 years akwantu se 18 years me ne ware ye no se me ja ye nka bi nka mawo eti wa ba na obaji mesi wa sa asem mredi a e se japade woni me chawo de me de ma me me je me de ye je japade ne otwe muta ne betere ye pa be me nei ye japade ne de gia ne ye je wo se de ne sa de se bi any mic ya wo free ne ofin swayem okay any mic me pa chawo ba bia wo bia ne japade ne ye krado se wo bechem na wo de enua ba yi de ama no nyame nsha pa wate ye behwe ye ne bedi nkomo o ye behwe na ba se de tie bia na mom me se on sha ne so ema me se ene de ye ntena ho ema yade
emubu ya goso fangu ho Akoma FM 87.9 sciatica de ye expert enu nti bra sciatica ya de bia no etumi twunwa de free wo to asia besu na sesem wa hwe ya bedampem ana obeka akonyam wonya eye 21st clinic sciatica ya de ye tutu asia de kude ama na ye sciatica free wa ene ya de be na 21st clinic na yi wonu entumi answer free wo soro wutire nyi so kosi na ma reso ya de no tokroncho no manchwa baby esem bia no oh ye betutu asia de ama 21st clinic wonu ye sciatica expert lab and scan ye bi we ho ye be massage ye wi ye de what afidie so ni asanya ma wo bibidro treatment and also ye de aka wo de ama bi wo pe we na apade bra 21st clinic na 7 am sharp wo pe aduane a edepa de na chese bono and also I ready and branches near do Ghana and kind of market have do dynamo kumase a shower of the seas ultra alpha radio Akoma FM 87.9 0540 311 311 0540 311 311 not just say ope and woman papa dear junior high school senior high school nursing training and nursery kindergarten open maths science English social studies mesawa da bomodiana bra for 2000 bookshop and stationery yen and woman papa yakache ne ton opesa obane bense metro kropoto bense Dr. Buzia wo school no opesa gidimpa wo chechire ni won kra na kire won ma de no opesa kra ne ben niema mo pia fode a ene for 2000 bookshop and stationery e won ye nyina bekwa kwaje ye nwoma no e de Africa calculators marker balls pen pencils sticker pad drawing materials ye de color works envelopes and rulers mathematical sets exercise books notebooks bible ni nyina no we benya bi e for 2000 bookshop and stationery ye wo Kumasi KO4 Akoma FM 87.9 playing building no and we so ye wo friend 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018. Remember beja for kwaba. Pastor Julius makwaba wie. Mako mi joso. And I create makwaba. Yeah na. Evangelist Michael Entry kwadem. No for nyam kwada dia makwaba. Ya enama. Boko. Nyame adu mi bia boko. Ya de nyame ase ye nua ba ya menu. And Mike Enin. Pastor Julius. Mako mi rase. Chat ifo nyina nso. How we are ekoso wa we mako etu ontwada. Awari ankasa de te se de bia ye ka no te se nka ye kire ne se de kire ade o school no religious and moral education ni hwan enye subject anka ye be kire nanka nipa na eba mu 87.9 ehunu se awari no sei na de ban ankasa etie na enkosi se ye benya santi ase no pa de nya de asa problems ye to betwa ore anim ene ye nua ya on problem ni na ye on say age difference na one of the factors akoso sade na two sa kontu sem na ebe mo ma gode bia meka se mema de eye den a ye ne mo tena na ye bu mu kwase ne sa ne ma no eye ya dwene eye be ma bia adwene sade ye be ya ne ho beto no obebo ne bra na sumba ene wo ye na emu eye de obeka so obekọ no sa ebetie obi na wo ebetie na ese hunu se be ma na makọ ware sa akwan na ode me fa so no ebeboa me na se emuame ya akwa ware be ma waye wedding kama fine onyiri cha ode ba waja to na ware waye wedding kama waye wedding wi na se oso otu kwan a mako ahai adi na se ba ware fo se sa wo ye akwantu na wo ba betuo no when we offer is one na Libya akofie Germany akofie so okwa so beba so okwa ma no offers ni nyina mo transfer anya hwehwe bia o ana okodi for 13 good years waja ho okay wakam wa wo de aboa no oyare yanko wuo ni nyina wo na wo do sika sabre na oyade adwuma na sika wo nsem ye sen o betu kwan no hwehwe be na wo ho ade ba na si ne so ni nyina wonim tinwozo oja wo si ho no okobo no ba na so te Ghana ana wo twene se obeba asaba be waro mako se emana anya ahunu ansua de wo hanya wo madwe se meni be matia se de bia meka ho wo anya wadwe se wo be dipa no ho so se be ma anya hwe kura no otu kwan no se nya akonto otu se nya se bia woni obi ana se woni bibia wo de ho atoso a bia nkasa ware ka opekwa befa so nkomobuko na mbedi na se mbegu na magunu kwa wari 30 years
be ma no na ada okura wo se na busuafo kwa nim se ote ase na wonte ase no na ma okura wo so kwa de okobọ adwaman ma ko ti ka awari se u bibi a wo do ho atoso a wo de bo bra nka be ko so atena 13 years aka wo tena ho nti de bia me de metufu se ma ko ma no mpe ba bi nyina ayi se de bia wo kwa awari mu pene se asisi be man tempa no wo be hu de obaye ho ba se de bia yebu ma kwasia de bia yebu ma kwasia we o de ba betema ko so wansua de amfiri we mu a obesa ko fa be ma foforo yanwe awo na wo se onwo nti a be man asisa ma bebre afofo aso no de a problem free fa aye woru na problem ni free no anase be man na problem free no be man no so nwo ye ono so nwo ye obi anwo ye eti when na problem na kasa free no eti se be man ka che se mi ja wo se okofo ba foforo because wo nwo a aye na no be man hu se aye wo na onwu nti okofo ba foforo se no mo nyina ni o ma se mu nyina mo chake oh na de bia meka aware ni nyagudi a ebia se anim no de otene ba bi o se ya wo na se so se wa ma me sumo ampesi ke bia mfa nche je tra mo amfa sta tia brabo se wona mo unya dwa wo yo se de obedi ekura se de o ma ko at the end of the day no baba be bed no am our family but so to nyoma yi a enka de anim de wa famu nyina no ka still ka mo ko so gina bra na se ba aba obra a won fa anim ho etimi na masra ma no se mo kwa ware mo mu de mo ye mo ho na nya na be ma no no ntadu ni ma okwa wo se o ntadu ni ma mi ni e no onhweme e no nyere enye obi na hwe obi o ya baba bra na bra boni mu ya didi entinye obi na hwe obi gina bra na se ba ye adwuma fa wo se ye adwuma na onye sika to ho fa ba obra be ma hwe wa unya sika to aduane di na de bia nkwase ebu na ye bum ni nyina so kam ho enti ya nsuo mu de ba ma ko masra be ma no wo de ababa wa na fa ya obebre mu finally so officer on ware na de bia meka waje oba fra busuam so officer on ware na staff na koma busuafo me baje mu ba no kamene ne ko bobra ba sensie de ye de aduru mitimi ne ntena bia enti hyehye ye ho bia ya je usei anase ya je usempo na ateku wotu ya mo wo de omo ba mo papa ba bia fa ma ko anef ba se me buru ko se afanya nsa kwan so de anya de a wo benya wasomdue oba de so betete oba se wo betena awiase wemu ne wonya asomdue pa de oboa wontena wiase nche nti mema nsua sa de nyame on show ye Pastor Julius Nyatene kano aye Time Herbal Center TIME Time Herbal Measure was here the brato ya de so enu nti se malaria unse malaria chewa ntontum ikaw na malaria chewa bo so wonu ato afa wonam duane nyina ye bowo waye memremre wonam duane nyina ya oje wanye aye Time Herbal Measure do no na e wasa wonum ya de brato ya de so enu nti Time Herbal Center ese tutumi kama na mato na kope aye Time Herbal Measure ni binom na kenji herbal capsules de kabeya obi ape bi nton wononom esanse enu de bi immune system no pa e man kwamo ye woni padua ni mu akotia yade no wonom ho ayeden wokra AK47 enu ti yade bia ye se ba ni padua ni mu a powa now bo say yade no Akoma FM 87.9 na time about here ya mi no any KG herbal capsules no we benya bia to na KG herbal emrom Abidjan House atosbo na ko junction kwale na ke ba dani herbal Missy herbal PFA have made also scammers and RP dan chemical na ba show biamo we benya Time Herbal Measure and a KG herbal capsules libi fresh 0244 417 669 0244 417 669 Manko yana na me shase afi ye first story no akola no na mera ho pa mera ho se Gloria de akola ibeja obey se wo wuye se die ne koto ne kwam se die ne kosi ye obie nim sesei nimum owo abusua one be ma na wo ye a wotu kwan na me be ya wo de ne ko ye owai abusua mo musa ho hwe ba pe wonne obi atunya sha akola ya 3 years ebepem samrei wonse onya kunu sesei be me bia wo ba ne nche bia se me de me bia me nya ready say me peba ne ma me kura be ka che no say me no wo nya nwoye enti wo ware akopɛ de ono so nya nwoye de wawo so so obeba so ene de wawo ono so so nwoda ena sa problem we nyina abesue ni tiri so adane hawa eso ane so unse na dwuma nyina akora yi didi wom onya nwoye onya obi ama ni nso ni mu enti amana ye ha obre ena ontumi so nto akora yi ntwene obeda to na twene ye de akora ya beja no maami ko ye de ne si ye enti amana dane nsem bebre sese ye dwuma kora wonye bi
if he says sika ekuta no ahye enipa mienu na edidi woni botom obe akora be yare obeto semina obeto mo obedwale obeto atade a wode be hye se wadane mienu no na ma ba ma bia anye de enka ne ho ama mera ho ne papa enti yesre busuya akora yi free mu papa wone obe Gloria wo ye yesre busuya Gloria free mu se wo mumu se akora yase na wo mu hwehwe bi mayen na ma ade ye me ya ne se ye social welfare fo obi asesane how dia base ye ja kolei atomeso 3 years niye menyante bibia media kora ya bekere mu wo se ko chiro krata abra wakwa chiro krata aba wasa komprenu wakomprensa montumi anka ho hwe ye baba be hwe ufie ye baba be hwe ba bia wote be pem sa mmerei na ye nya asema ye betimi di abra mu ye tumi nya asema mfa mmere mu efise ye ba mu muwa ye munka bi mayai mun hwehwe mayai enti yesa na amaya bre sese ye wurai wa bre na ntumi nka enti na basa bre ye yesre abusua nyina omo wo ho no se ye maame na wu omo maye nte se maame Gloria wawu na ye wunu se ene ne omo de hye wa ha enti omo be fa na omo abefa no se ababa wai so mfa akola no na enye ne dia no ngunu se eye ne dia na afi de wo hye na wa hye ne yie because ono na de brofudin ato ne so spend love no ono a unse wubusa ne se ne maame din do ready ne wabo ono no de na ye ne maame onim bibia enti yesre omomo aye na dora so enne ne ho na nasom nye de enyo no na me komi nua ba yi so ono kra ye fa ne se ya me ko ya ni kunu so ya menu ani ni kunu Germany so my kenny so ya wa hun se be me ya woni ni tie 13 good years se wote ne nkan se wante ne nkan wa kofa na chi anka samre no huni se be me ontumi nwa na ko emema bi wo ho a ukobie wa no ka se wo ko oye mentumi antena wawu 24/7 udare a adani bubefu bia no aka edia bai mitu kwan wanfo machi mitu kwan ne do wo mu nyina na asa enti samre no wo fa na chi dia woni be ma na wo fa na chi no montena na mo mobra na nyesa wo twu mu tan ne betene ye pa ono wo betena na so o ma wani nye da de bia wo besisiwu enti na osori na ode oba akoso ya bekyerɛw na ode ya bekyerɛw na ode akwi ya bekyerɛw because wafa wanim no saa ena oye wo saa enti mesira ma binom se be ma ni 2.13 good years wonya dua wonya edade wontumi ntina de wafa no fa woni ne ntina mobra na wo ho ntɔw because be ma yin nani nyi hu biem wo ye da nani anyi hu biem nanso onya wo because when you saw the nano better se meja nse king 87.9 ayeso wo pe bibi ma woni so obeja wo kwan efie na wo ma wo si ye no ni nyina wo beje onse wo ka sai nyina no o se ai me fie kakra mesie enti minyawo enti wo be mo wotena ho kopem se wo be kire wo na emema ni bi so ye nipa bonefo omo mama ni bia ye ya adwene nyina sai wo ma bebro mo ne nam nyina enya bibia o depress enya wo mo eno omu nyina adwene aye bebre sa mema na gya wo mo atena ha ni ye wo abrochire ni ade bi ba ye duru ha mintumi nwale wonya foforo awale ena ma ni bebre abobo adam ena omu titifie eti wontumi anwale wo ba no na wote wo Germany o wote wo abrochire eno anu mintumi nwale wonya bia ye da fa na mo ba ma Mike de wo twene mu ne betene ye pa ya baje da pade ni bi di amano enipa na hwe me ebo fie ne so enti wo twene mu ni betene ye pe ya baje da pade ni bi di amano ma ko me da so Akoma FM 87.9 Richmond SWO sunyane wase emema bi ti say ide wasa nka yetumi etwa wonu asukura from my Ghana mu no aye mema tipa ye pa di nti na beka kire wo yire se wo woni ni ja wade na matwempra ano oden yenu abema bi asend me message your friend James wase ono so asende kakra token ediaba se yemfa Emma Dora nyame so bema na James na muzu e ba ka Dr. Muzu ene kasa chewe panis doctor no no doku de ye we ya de o mesa wo ya bema na chesa wo bema ni mu amre tibi mu adwuma wo ho emo bo
won say dem si bo apepe no wurade just so won mo pa nti be mem ye mre aye say bogom mema mo dom brego fan grab mema na ketu bi te say nkuruma afa na efifiri ba aye tie wa chinchiri akonya na mu nsan ya de wo de boss wa 1 minute 2 minute na be ma dwu so nkuruma wo nkwam wo fo Akoma FM 87.9 say ekunwa tutumrika o manama otuna kwa muzu ba keneke Dr. Muzu ho one day why ready boat and not no de atria be mani mu ama na fa ya say yire nche na abadwuma wo be se mo jadi wo afrisa ne ye dia amuzu garlic bitters ya na ekro wo ya frosafro amuzu ke ba bitters ni onum bi wo honam na ya wo ya amuzu pie ba meja ena mapuma so mo no gibia na malaria trade ya de be guane na mro mumrika na gina amuzu heba mesha so edupay baby abenya biato ye bebre baby ato nro bia no wo kwa abenya nro biato kuma se tafa club 600 wana Dr. Muzu butu no odi ni juma enka Christian village oni puma filling station shonimu sunyani area 3 mano otudanimo Kachima zongo Chinese house takraze Sponsor stadium ho Mr. Fred Doctor I was 0247 776743 0247776743 Akoma FM 87.9 na mamu bedidi na fe waye nome aduane aduro wo mu bibia ye kama Oliver cereal mix bomodia ne dibi na Oliver Tom Brown Oliver Win mix Oliver Millet mix Oliver special mix Oliver mix ye Tambra papani anopart me di ewia wutumi di enwumra wutumi di siesie ni padua no eyi wo ya de wo bi pre free ho pefo edibia na awanya wode makra ni nya hode any breakfast bi akwa the Oliver cereal mix breakfast came line company limited wo pe bi atakogu supermarket provision store for 0507 169417 0507 169417 and a 0243 519495. Oliver was say ask for more. Kwandem. Nyamini mama o ya de. Ere nyame asepa. Mami nchani nkofo bi o moni abre mpanyimfo titru pa. Sister mama nsan UK. Nyame nhyira followers okura nya agro na oboa dwumadie pa. Eye sister Beta Germany also also and have evangelist Anane Germany. Sister Abigail Kufu and have Benis Dogwe UK and have sister Eunice Yeboa UK. Nyame nhyira mo. Samo boa ma and yetimi sa eko yenimu sa. Na chairman why 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 this one yeah or say original so na unim abaya no a obidi ne ba abra no so no oni kunu on worry amount for so the application ba and my turn number no and I am friends so the open friends so okay and our number is 0504 0245 301462 yana 0245301462 because I was saying man very when they walk kasa obuade ankasa akwanya ne no oba ha wani atra ko 1 week oba ye nyambre ma no nipa no dɔso wa ye so nti ye tuni hyeda saa ye na wasere saa from week oba ha de bi hwe eno a ye nu aba ma ye nu Stephanie David friend Stephanie who the bad ka we friend Stephanie Stephanie ne ma di the sister Kuya Stephanie what they call them Stephanie Chese okoto drink ni abre no okoto drink no just okokra na ene ya odo so fucking odo okoja odo okoja no ozo won fa ne number man no number hasa ozo Steven no ba no obetwa 1 week sa and again so betwa 1 week I say o ma ye busuafo ene o mudi nkoma ba ge ya obi ni ba obi ade na ni nso ate na we say wotimi ahwa kwala no for 3 years why ade ndm so obi ba na brabo mu a betumi abo ama aware ne de ma wo kwa no wo hwe mu se se wunye nipa obu ade obebre ne ho ase ama wo no woni mu kasa ma wunye oba woni mu kasa kura no kura ya rechekere se bi mpredua sanche se wo ye ne bone kura no still woni mu ku ofa so no kasa ma woni ba wo so so na ebinim ye wire nkyire ndodo enti ewe na enya nti obi ahia na wo frewa ma na mesre ma na ma dida ho hwe ewie se yeduru mu sesie no mesim me ade a me pe bia hwe enwanwa ya temuda
ate mo de bia esi Yesu bebe enu na me mehwe so menya bo so munya mo de me pe bia so munya ma de asem bia no menya ba de ye twen wo utie Akoma enu na me pe bia hwe na mahunu de enwanwa nya sa ade bia nya nwanwa wa asase we so entima mo nipa nsua de hwe uye papa ne na dan ho uti wo obi aba se me twemako baabi me pe baabi ada police station ho me ka kire ni police station ho ko police station ebi ni wa assemblyman wo kuronim se bi ni wa unity committee chairman wo committee fo nipa num omo kuronim ebi ni wa di kuro o kuronim ebi ni wa ye wo mpanyimfo ya de se kuro no mama edan ma kuma ku dupe eni esi no okura ye wo panyina kuro no wo di so fa ne koma no fani koma ma ba bia yadunu yanjiji yanim bia mo me juobi ni na tra me juobi ni na da we body o de ba na abeja na ka denya ni ye na sebi mpedu ase wo twa oti kwa na me bisa na wo denya ni kwa na sabi yo sabi wo mewu ka ba ye ndey na wo mewu kura o dem ho ka ba ni den me sire ba bia yadunu mo mfa abai nhihye ye nso nya adwuma kakra fa on se emre bia twam kura ye wo kura ase no se wo gi wo ho a ni so de ni kwa kire wo hene ana se committee ana assemblyman se na wo de na kwa wo fi akoda o wo de ni kwa kire so enti mo me yentwe mo ye wo saade na ni popo ni fadoso peso enti me de babere wa waja ne ho kwa sesi aye so asem 3 years uza se social welfare for nso nya de o metima ye ho adwuma chokrata abra ade me se o mawe me de mo mawe mu tra ye me ya no o mawe mu de mani mu tra ye me ya pa ye no broni a ode ne krom kasa ba ye brofo kasa mama wo fi akwatra broni krom a o kan brofo ti kura no wo hye wodin wo se try ye tie memu a ye obi kasa ne yesua wonim ngoma yese ko onto wono wonim ade won go tro kata no atro ne sei won fa na wo wa fe social welfare wono so guide no wono so fa bi pa ne bra wo ka o ma se ma o te wa no mo toto bo ba park so mo ma ni nyiye o ma mpanyin be bra so nipa wo rent to shi mu a ene ma wo ko nyuma mu pa ko bank enu ni ade adem se na no course neti awere ho wujina ho na so jina ho se sei chese ena si achichi ya ho ye kufu ya to ni esusu ya ho gwa se ewrade muntini ya ware ma mo ho ofe no muntini ya ware ma mo ho ofe no ama se wana kan wa so we abaye mi akọ ma mi na be ni mu be na abaye mi anu a check afri mama ya wi ase ya ko chese ni ene ya tetie hu gu nipa so ye tetie hu gu nipa so ye nuanu mu ayi fo echiwa se be ye no ye be da bi Ghana ya mo bo mama ya mo bo na wi ase se wo obi ba abedi won se mama emra ni tia so ne ba da ma de achi enti wa tumi aba ho enti mo we fe fo mo na ye ma sede mo take over mo na se mo take over trokata ye sei okay me say so mama no ba de what tro ni pa do se na ko spo Ghana ha awon ko to statement fa de no fa ni pa nya ni ma de 7.9 ni pa nya na ni ma de mo da mo nya Ghana ne sa mo nya ne sa na simusi ye me jani se me den se ye nyina obi a kire bo ye be ko mo nyina mo be ko ye nso me ko mo so be ko wo sia bro sample dutu afu be wu wate nyuma mo mfa ni panya Ghana ha insushi me mo fefi mo sin mo to e kire ye sa na mo mfa ye nya hwe no ye nyina be ja ho akọ do adini Ghana ba e kro kwa me nkroma kro je fa ho de ma ye won ko obi abakọ amade mo ntra ho woni sika ehwanim o man ya timo woni sika wodi fo okokọ tro ni sika wodi fo go police station ehwanim da bia woduru bia sama to bia nim se me dwana kotwa we na wa so mi mu ageme ji so kura sika eni onye yi envelope to ho de a eni nipa wo puse bre obi ya na benya ya no bi se na mo ji adwuma ye ho na mo boa na ko na mo we cases aye solve in a day eyi we cases social program wey e be dum Ghana ni enko ne ye station bebre ye bi mama me say week problem say be solve ko social welfare ni do so ko be say mo solve do say e what stories mo solve do say e ko won san dia ba ye be aduma abatu ye ka ya me krata enkanya fi kwanka ba ya na say those fo nka mo ye card aduma ye mo aduma ye mo aduma na ye no ka mo ye card bi nkura na mo ye tumi say obi kura ya de ye timi chie ne ye timi chie no eno kra mo ye bi o no support
na nkanya radio station ena nyame adom wonam so na ma me mo so nka nipa nsem mo mede maka ka hwabro ho amanfo nam hwesu amanfo nam hwamane amanfo nam adai Ghana no obi dia Ghana no obi dia ye nyina ne dia okay ai ye nyina ne dia enko ba bia bibia so ntimi nsi e dia ai o me anwini ho ma obi anya nyansafo because in the fire one of Ghana unya sema woni boafo ti sonson ho oju obi nkoto dem oji obi ani mu abrabo mu ne me de ma dia jaba kwa ba ka je se fa be ma fa ko yo na hwe obi nye unya security and you obi bagin so o twa tire hyem e che na police for abeche wo be kan dia ye tiase yes wo no ko twa tire ti me sire njeju obi ne mansuo okay mama ye fa abaye yi die entwato mama ya be ma no wompe no be ma ne mpe be ma no wompe no ne ma sesa na de bia no ye ka anida ho na me de me ka kire ma se ma bia nsuo ni da ho a ma amua because makase kwase abuo ne de se meme beja ma kwase abuo register temuada ewiasi said na nya sa pa si esisi ma ebekoso sa because unim mema take advantage bebre ebi ne mitimi eware me be makase wo radio so several occasions na ma ahimfu nyina ne me coin ena condemn ena hosi ena ye kwatwem pra ye ne mo so kwase abuo kwase abuo emema ye honyansa na me de ya ne se ka wo nyansa ni nke de pesika nke de bobra nke de yema yi fa Ghana yetimi nipa bi omoji so mu ni nyansa ma enso mu na abanyuma mu gu no mu a mu ni ye bia dwuma ne mabo na ma se no de mu ni mo na atopabuo de mu ni mo na sexy ye obi ti TV radio so ai social media was say abroche de grass nko a no so mu de sex nko a atopabuo mo dan kraman de mu bu pa manfo yere papa fompa nyimfuo aye ye wi manfo yere de ya manfo je yi wotu kwada kone papa panyin ahemfo emu titire ni aprempa ye buwon kwa wura ya hoko wura dem an kwa ketekote twetwo ho ma de na mu di nyansa ye okay de na mu di nyansa ye mama meja me ho meja me na oba so ja hobi dia ekoboni dua oba ja hobi dia ene ya bro no ena no mama obi betu kwa aboti ne ira wa ne 87.9 kantam wo mu ni moja frase wo ko no nya ne ho wo mfa na chi nsa no woja no ko itali o mama oni ne nya moja fra no mo modua se oba ne mfa na chi da ba onu mo dia wo no yiri ho fi oba ne mfa wo chi wo no yiri ho fi me se mi mu me bia jojo on trimo wo yiri pa bone fo within ni sansani ko shifo mema ye nene awudifo mema wudifo bonsanfo adagududa ye from adagududa for evil men thank you criminal for criminal men I'm robbers men abroche no modia ukudu wa ne ho ase me sina no mama o se abrofo te abroche ho di mo Ghana fo bi kudu ho se confusion si wo me ko mama wo ti social media be say before ye didn't to kwa je me bo wo me de bia ye buya ho ye ti e brosum ye bros na ba social media en ku ya sefo mo ko ma bia mo na ma se Ghana ni bia ko ma mi mo na ase Ghana ni bia ko maybe more na say hadi why obi badness o ka je say jawade enu antwempona am me tua o ka say mu no mate adom bone kama yenti o japade e won man ye be ba to nenam ho no sebi o nko fa na ba prayer pade free wo e ma nenam ho mo ma fo mo ba prayer pade o do na to so won ne wale enti be ma no mesre no maka nimo se hwan no omra na de o ma no mfa ma no we onka so opa bibia japade no bi no opa wo de ma no ompa no na won so na sa mo ko ware mo ni na ho wo se se wo jina wo nyamfie sei afen wo nyamfie adu asansia be ma ho wo se se o ko 16 years ade adie nko na ape feeling wa ayase de adonkotuo wo kama home 87.9 yiri be ma chiro kwanka onwane afe do nse suma no yiri be ma koti no se ni mu range to kasie mpedie mu oduro nkontru hoje kwanka to ayaso so de papa na fidie papa horo na ehwe ni mani pa biara kwankro ya de adoko no nya na yare sakre kope awo aye wokoda na ifie de bo sen na wachi ayan sabia horo nanso ensiaga
Menua, Roma Fertility and Specialist Hospital, Aba Mawai, Kasia Broswo, Akoma Yadie, Kukram Yadia Huro, prostate cancer, cervical cancer, and a breast cancer. A 3 diseases Yadie, a hammer for baby, and into Roman Nam and in the Fokudam Fosso, Beto Yari and a te amount, a Quaconia and Quankra. Roma Bebuamo, I'm a West Area Hopine. Obahu Roma Fertility and Specialist Hospital. Mo a see a boa IPT junction. A bay a see a boa fitting area. Fryan was 0204 Akoma FM 87. Yeah. Etriana no den. Na oye dan wanu no tria mu no. Mu kisie no. Na ensa no ne eyi no so eye dan wase wasa. Nam what then south fan as so ho na ni tire ho said the mo ye Roma so ba na be ma ye na enti eno na ma ho ba but say o fa wo to no de entumi ma ho ba patcho dem di enti a say e ho no nya o ba de a ho ba ba e ho no nya wo ba de a ho ba ba patcho oh okay na yen hwe ni say eduru baby da ama wono no akase ene de me na eduru me so nti mi kuntu no ho ama won so wafa ne to patcho nya bi da omunye bi da patcho wo munye wo mu de omunye na wo de obefa wo fa eya na mu hwia sai na wote because yenim se nyame ye bibia ma bibia wo bo bibi ema tuno tokro no ho no bo bibi na ma no wa mo ama se nti wo ya eduru ba bia sai na wo hunu sabe wo tutokro ba so me ye wia aya me num nuru wia me fa kamfa na me di manu so se na matena so onso ba kra wo foforo na atena so a emme ho no se ho asena bia ma ne che nti sa na wo ya na enti enuro ban cheche me ya mo no etimi ma ho ne katwom ko pharmacy a utie Akoma FM ye wo give wadro ho no ye sure pa ana doctors so a okwa no kan krese me yesi ono abe mu enti wodi no ukọ pharmacy anaso de ukọ hospital ma ukọ hu doctor yema wonro macha me ko pharmacy ukọ pharmacy macha nti enro no ye wodi obedi be short ana ni nyina ye de mo no ye wodi obem se de be ya sperms no ebeba out eni kwa say e ka woyem ene ye sia dio je say in fact utie Akoma FM matina mi ni bi ni nkomo sei okay unhu bi su sei da mi sheda hu bi su sei da no kwasem okay mo doso mo doso okrom bebre wokọ ahojo a bebre ho na hefa oh kuma sa de bebre wa ha awukọ ahudwo a ebi ho pa enti sperms no enka woyem nto so wonno madru wonno ma no akọ adwaye wotsema ne nyina beba obo ha onim no ho hwe oya on toshe no to na sperms ni gu ne yem no wo sebe ma wafono atro na se de waya kesem na oyem so aye kakraka obeka sa oya kesem so na wo na wo begu say sa nice so oyem ade en yemam so say wonno madru neba yeah hey sisi makachi we say akoma mu nsam de enyin tasam sei enua na wo betie network be steady tisa metwia ba si so akaka dro hwinti aso wi sa the form wi sa network ho ba kire you very steady enti sperms no etumi kum gefo ni bi so wo on tadru eno an say o kwaya ba no wotewo onya no ho soe na che so wono wanimu anase bu no obu na ni bi gu niema bi so e ma sa niema ne ba obu ko rema gwanye obi ama na ankyere kyere no
ana wa nyu obi a wo sika kakra o be fa no ntino e bia okwa emma no ya ma no 20 cedi ontimi nto aduru sa no enu de enche kura wanya kwa wonya ubewu wanya ubewu sa spams no etawiyam ye oso onye oba na wachima ma na fem tiebe ho na wo kase se obi wo ho a de obekọ akọfa no na oniska mepacho yewra ya obefa wura te bia te same no na wo sika wo ho pa hu oh sika de no enti no obi nti ono ne ma me hu nuro ni sei I'll be treating. Say Juma wa ya no nti onimu okay na yenhwe sika no san na ya no de ma wo ba cho ebu wa ha week otimma be 4 million osime fa to de me pe se de oba ne be mata o ma ne sika bia ho ade oni che ho na wo de ato enti se na wa ba ya ne yere ba cho na matese ase omo ya jealous pa se wani upie na se ebia no bi ka be ma bi o se na wo hwe ye free America ne o kan me un kana de fa Facebook one dia e contentam Akoma FM 87.9 ti ya fa phone no so se de o ye ne mame pepepe na ye be kwa ma so ne ye tiefo edi nkomo a numbers no eye 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 menim say wanya chiro na ebom say wo pa adwuma dia ene na extra group of companies ene one mani abrepa ya wo pa obi ne o manu aye adwuma ye pe sales executive and a secretary the obekuru chire yense magu nkrata so Akoma FM 87.9 extra group of companies ene yepe obia wo konfe ai sanso no obia wutumi we a good communicator to me nipa mu nkita wodie no kama wo passion for adwuma no na wo aniswade hunu sa nipa wei ene yepe ni wonom aye adwuma meso ebia wa pa adwuma che wule mu so na aba no atadwe na wa wiate ne de enti bomodia na frayen e wa 0500 00 90 40 0500 00 90 40 na extra group of companies no niema wodo ya yede wodwuma ya extra marketing hub, extra reality, extra debt recovery, extra holdings, and extra foundation. Na dwuma yedi kase pano landed property. Ya lobbyist and the land owners. Akoma FM 87.9. Ya shantamo. And I just say, yeah, boy, maybe rental, sales, lease, property, as I a property developer, intimacy, marketing consultant, professional debt recovery, Yajuma penny, and intimacy, Bomodia, na Efraye, na Yano, and Yajuma. Yakwa, man, so hello. Hello. Hello, Minia Baba, baby. Minia Pato, Papa, be another with them. With them. Condemn no hit you. Condemn a hit papa of Ramentia, Nana Kia from Cassia. Any passengers, Biniaba, the Encan of Rancher in your bar. Ayana, a yearly break. Any name maybe. Check age difference. I don't know when they're Mocano. As a Padian, they're fine. You know, a big age in a minute during Nigeria. And it Bercy. Akoma FM 87.9. Tell me, I'm a program now. Akoma 7. You know, and I hear no. I say the 3 home. Sister, as you get them, one, I'll call Fanny Pa. Shabama needs a check wage. Shabama needs a check wage. Oh, I was also say again in life, but a man who's from Munja and break
and Sakokran intime indicacy. Oh, beda, Ejao. Abishia me Nigeria Mosana and Kabu. Junior by M1 and Empeka Krebiman, why, single room cramane, right? Me ensha papa pato mia brebiano was shama tadia kama Josie fashion ono ena shama tadia free drada ede kosi ni fiada na bibia wo pe bia jo ebe pama ma wedding engagement dia eye ebe bia wo kono Fred Josephine e was 0243433465 Akoma FM 87.9 Ufrejoa Obajo so owo bom so woni meet me there sports no ene di ehwe ne mo yankwa hello good afternoon me pacha we dini baby afrefree hello be na ya hu ye kakra na wa hu ma ne twetwesi because me say free me the friends me free Madina me pacha yenko madam can the phone no so pao and the Ghana for me ya ji you say gay asumo obi abetira do so ma ho we Ghana for mo ha pao man so Ghana for so omo make sure say I think we Ghana omo jitu mo a ekro we be Akoma FM 87.9. Many of them are trouble. I want you to name no abranti any you be a wom and the wabasa yamuano na on free. When yamwa, what did be free moo? Why? Yame on show, papa. Hello. Oh, me. We didn't baby free. We did. Wow, Robert. I'm going to see what you can say. Oh, me, what I million by me. I chose it. I do not do well. Akoko, no, fast or smart, you never show. And see, everyone on the Tetiano. Yes, I'm a mention. Yes, I your own never show. And the Munya mention in Gokrano. Namu fa mention ye tumi atwumu na komia mamo na je we japade ne bi yes munya homework ni ye na ye da ho ya twamo bedase nyame on show papa onua tv dwumadie yi wo hwa ne live ewo onua tv also Chrome tv wo hwa wo ho na King Steven so eno so aye live God bless Eba complex na kasa kire wo bia yi wase kro bia etu bia ne bra no miemie kro no na engu ono de cheso ya de diabetes kro no makro ekro bia anye kro mfama Dr. God bless eno nti bomode ne bra na bema so bema yemu aye mre wo dom brego fan club no wo bema wo bra na God bless ema bema no awmka ni nkanyan emramu asma de ene bosome pepepe na chese asma ko wo so dodo ebamu edu ebeba ne fat no wani so ye wisi wani yade wo ba God bless obetutu ani yade free ho sase eni ni nipadua ni na kania eye etwa yade epilepsy obeye free ho hania etwo ebeko gonorrhea na syphilis anamu sa yade ben Akoma FM 87.9 wona mani sansa wo pesa ye massage wo local massage be mo bi stroke type bi compo hepatitis B waba wakoshe kumenum no wanya how ewom infection Dr. God bless Esebra upa wo abra na befa forms wo fa forms a wafa ba asabra ye yade bi e kankora ebra won ya wo omo no bra na Dr. God bless wenyi fi wo ba no eso God bless Eba complex waskwa ye ne Presbyterian church ni na di hwani mo old health insurance e dynamo and kind suman ene wo Fred Dr. God bless it was 0277 744 434 0277 744 434. Hello, mama. We didn't baby free. Mama mosquito ni do akima biaja. Entonto mi yankwe. Mama asendi ha na semi ya condemn. Che ye ya na tia na wo ye bibia na won kwasore Akoma FM 87.9 kudu abayo a sebi onwodo otumenya kukudura jude ne natana ede na ka condemn wa betena osofu mu enkurase ben na keso de maama no so wa ya de na foforo nso enye de ensua ene krofo ma na mabonte ne yetino ama krofo de kwaji sikaduro so
on that na kweno it is abaye nya sa kukuduro ya bompa ye ma no na kukuduro no nya ye Nyankopɔn enhye ne den na tren mra se kwaya de mra ye dey etiti Ghana ha na kwaya se wuturi ama ne se won na kwagya kwana se dia minia se bia na ya oh so na ho asere wo azafo nta me hu ni papa fo nta be se ye ba konde ma se bi ba nya to boate ma me ko mi nya be ma no so mesre nyame onsha wo papa mama me enye bibi kakra me pa cho de na konde mani abre ya wo ka no se wo kona wo kofa obi beja obi de hu beja wa di kai ko report once Akoma FM 87.9 what me anya obi obetwitwa age wo hello yama wa ha o no Maa Akos na tena ti say nyame adom pa cho wodi ni baabi afrefre ni enko e bia big joe ni bia ko ti say bam Maa Akos na nya ma na say bi mu mpebre na bi mu kure ni say nye what ya say uche ni aba ya ko kan ati ase eja pade nkwa no de ba yo ni de entre eja pade nta what ya say na unu kunan enye isua e ta bu shala mo ko what ya say ani so de abla Maa Akos say de nke ma na de eja pade nkwa na o kan na dan na yenche le fremu nya ma nse bu na ya omo fo ti eja pade nkwa ko be ya na say nyame onsha Alaska Star Enterprise na frɛ we wallpapers original papa na ye tɔn no adama da so konkom original wallpapers e wa Alaska Star Enterprise tutumrika manamo to one logo line Akoma FM 87.9 say ye painted demo wo restaurant wo hotel wo store bank no wo salon no recreational centers pap no DC office one in and TV FM radio stations no ye painted ye use wallpapers and into original one de nwa wai wo benya free Alaska Star Enterprise yanuma ko fa bia gumu na emom no onua okota wanka se na adu nsabegu tie ka agya wadwo no wato dwom bibia nkomi se wo bregu ma bramagui wa kwa ye adwuma bregu akoto wallpaper for fake amene wonu oboka agui kwa Alaska kwaje original wallpapers na Alaska Star Enterprise ye wo adum Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza frame 055 4114878 055-4114878. Hello. Maa Akos ya papa bie. Nini abema papa bie. Aska for look wade na Ibrahim. Akoma FM 87.9. Ye juma pa mo tu wo si wo mo baba ma ya sia fana na. Me kakra me kan se emi aba no. Wa ya de said your papa condemn si kaino. I said na your papa condemn kaino. One can anybody so oh me so kakalani bibi ni won bibi abi tinya eden. Efi na your papa condemn o say I give you a ho na o di akwa abem. Said e be an telephone wo kro said e be baby atentia di e be straight mu so mu see program na o mu see ni na no bi ka so mu see ka sa ni so man twena no nsi bole o me ya me nyamo fese. Nyame onya kasepa grow fine herbal tonic grow fine wapitete ate kwa wutumi ni dia aduane na se ya yese doso enam na eguso na so yakobra te won wo memene tisha dan ya waseme kwa na aduane menum wato aba nenum grow fine herbal tonic no enum na da ho Akoma FM 87.9 when I will sana ye tititi woda na dwa na krokra che wo wutumi na abesori na dwa me pa wo krofo anapokra se wa ye mra wo sori atimi sampa wo wonam no ayebo fisikromo how biada emu biada ya wo wonum grow fine wo pesa already ya fe num grow fine enuanu no wo do ni na ye suma gu grow fine tonic emu enu ti nunum bia wo duru sampa mo jadro ni doso de na so pa ba ko da pe mu pe bi enkonya eye grow fine herbal tonic mo jadro no pe bi nenom misi ya ba kwale na ka ba ashtam room smart herbal bo as Fred Mens herbal apidan herbal pure live herbal ka be kan e ba so bia mo wo benya grow fine ato hu se advance no ma bonten ya bomode na gira Toby digital about Kreneke Kumasi Mekom roundabout any Bank of African edition mo yani edi grow fine edi koko ayaba for 0244 596532 0244 596532. Hello. Akoma FM 87.9. Mommy! Yeah! Madonna Moya! Yami adum ya wedding. Ebe na mi ase fun ese ti ko ko do bo nyan so mo ti amo wai
One winning answer. Mommy! I know what you are condemning my mom and say, this is my training. I know, maybe Timur, there's a big Boma, a Timur, I do. There's a million man, I have you, there's and then they say, anybody who Tribuna or Bedouin, Atla or National, the old way be not one man and Peninsula Mamua. They are already continue a woman to know. Yeah, you said, Papa, now, why is Ghana right? Never Papa went to Amazon Lewin, maybe I took him after Mount at the home of the other boy, not I don't have a banner. Someone can inform me that this year. Working at all. Now, if I don't, or Medans papa global driving academy na make up for the amawo we ye kuno opesa wo do yire kwa driving school mame opesa wo do ba ekwa driving school awofo mesa wo da ba bia mo de ne beko global driving school pacho wo so opesa wo driving bi na pesa wo driving ye nkoya mfom so enkokum nipa manso nkonya sam global driving school driving academy wo na wo sa okro ya acheche fo no mo cha de ne kwasam se wonu mu nimde DVL syllabus no ne de adwuma international practices eno nyina ne ba chechera wo sare be ya wokwa won so chesa wo betumi atwika wo ho nyina eno ti bomode na ko ene akade ya ye de echera de wo global driving academy no me come chere was academy no papa 87.9 theory lessons do there was all ye wokwa so de ni so ye wokwa so road safety signs defensive driving techniques ni nyina ye chere road traffic act regulations ye chere first aid training in fire safety first aid training our fire safety we abacho computer so and what bomadi na bra ne exams ya ye best show be training ye pa first aid skills training ni nyina no ye show say be ya be claim insurance we be show accident report and one ye ma emergency response in driving ni nyina no ye be show and with bomadi na bra to so S-line cream and wine painted buildings na ye dino ye painted cream and wine now what your friend Globus our 0554 646868 0554 646868 Global Driving Academy. Driving, are you so easy? Hello? Hello, Maa Akos. Mira, Diajo, so we didn't be a friend for Nianco. Mpacho Midia and Joel. Akoma FM 87.9. Now, Mammy can come first case. Then I condemn Kayan. One carabon. Because Mamma or Papa, the name Moon said, Division to Bia. Young farmer, I say, young farm penny for Kumo, committee for Kumo, assembly man for Nanahama Kumo. In the answer, I know more in Kitty, be uncle to it. And I'm Papa saying to be Akoma name. So until Eddie can make that, make I am a so name next time, no one farmer. Then one second case, and so Mamma, I am one fan because they are Papa no or Bedono. So nipa bebree the person atiti ma ama ma owu so obetiti na nso ondo no obeka so njan because of japadenity and so we are 6 months every 13 years in there also onya japadenity Nyame on Sharuma Fertility and Specialist Hospital so make catch us we your Akoma FM 87.9 we your bonini and we your bema we you say we your krawa untumi ho Ruma Fertility and Specialist Hospital there ye wo we bonini ni wana krawa ni ho obi abewo madodo obi opeso wo bia eno nti bomade na bra yade be na adane ne ho Goliath atoso Ruma Fertility and Specialist Hospital David wa ho eno nti bra na David nyade ya obekum Goliath eno nti yade no ebeko esuabo IPT Junction ya ben suabu fitting shop for 0204 227 858 0204 227 858 eye number bomadi na frey na Savior Foods so Dr. Savior Foods bomadi na brother bejo de aduane adro wamu aduane wamu penti bia na no me me se wa da be de aduane bia wie wafuru kenten so yade na benya na emom no wudidie na aduane ne sai adro sa
ya de wa wura tokro ni ntwo no matwa bi e woni padua ni mu na akosa ya de Akoma FM 87.9 na fe wodi akokom enoma mienu diabetes anasa ulcer ya na mmiri mu anwe woda na dwa wontumi na wona me ya si ya de wani so ya risirisi bema no aye bogo ese kontromra ya de akaja anapokra sa woyematim wafu na ese no boda se mframa nkwa na gumu awowo bomode ne de Savior Foods woyem bego no wonsa no wonan eya na ene wano eya na wo so chechechecheche ya de bi na ebo nka ye no Savior Foods na meka fodi ama wo aduane we na sa dro we eye special yan pese obi betwetwa bi agumu no obi akodie se mehu so no eno nti ene ese bomode a na ko Dr. Savior office na kwatwa aduane no ho 0577201495 0577201495 eye Dr. Savior number. Hello. Want to me and so hello. Within Akoma FM 87.9. Me pacho me yanko. Ese kabel kama kapa moya die mama fotin sampi ndi kagama kanse nyamishira mu me onsha won so na se de me so se wo ye nipa na wote ho de a bomode ya se woni ema nyina ba ye fe so hono na me ka no wo ba bi wo so yo so nya wade wo didi nya a hwese de wo se ye wan no ba ma be sa no ena abenya ne sa no na gogu na nimu ase for can I free wo hunu se de esi didi ana nantie wo hunu se de esi nantie yeah wo hunu nantie ati se ngoye me se wo da so peso sia nantie peso sia se de sitina se ye ka ye nan eto so kama se de obesia ye ho me pa chawo Manners on Point School of Etiquette. One of Akoma FM 87.9. Kwasam edimu na yentreni kama na sese no nyame yadumu 26 na yabeye training ni bi ama enkoda wo mo manya 9 years edi kosi 17 years eni yabeye de ama wonom enu ti training we de oyowofo a bomodi ama wo ba emrebi na yabeche dining and table etiquette so ena sitting and working and wondering your body, maintaining personal hygiene ni nyina no yabeche enkoda no ebeko so nyame yaduma 26 ewo engineering guest house KNUST campus anopa no dupe mu 10:30 na identity adwumade ne tintin so ebo 4:30 pa we bekre dan na chase yapon wo ba ne bebabi eye 250 Ghana cedis and aba betua na this year 27 no and also ye empanifo no ye training no na adru so business etiquette so and boosting self esteem, wedding etiquette, honoring your body, maintaining Akoma FM 87.9 empanifo so 27th engineering guest house one because so KNUST campus ye dia no 1 p.m. Penifo de ne 1 p.m. to go see 5 p.m. Won kwa na wo ba 300 Ghana cedis. Won no yere ukru na ba 580 Ghana cedis. Opa say won kwa pe ene ebe yawo privately Mr. Wada wo so betumi afra 0500777775 0500777775 friend ya so IBM and J me pa cho bomadi anebra IBM and J na upesen sem tradwuman wo ye kunini wo ye pabene ubin ewo mu na akwotrase a wo trase ne ye hunu se we wonim de wo ye enu ti bomade ne bra IBM and J HND communication 3 years HND journalism 3 years HND radio and TV broadcasting enu ye 3 years remedial classes no in the science Akoma FM 87.9 oh levels in na fabra SSC agege 24 what say 36 mature students no enu ye 28 years and above Mr. Wada Woba, Yabajo National Service, any field attachment, no, we are yen you need to Tontosa, Yabema baby, I'm wako, Kwana yen so bakwaba yat ye, I'm a yafau, our baby acquire National Service, no, and it's a brand of forms, 100 Ghana cedis, our crop from Yaba in Sika FM, and NPP regional office, Sawanya Senior High School, a Quantipona so, and a month from Yabe, a year, a month from hospital, Mr. Barakasi Road, Fresh 0542. 170-510 0542 170-510. Hello. What did you baby are free? Andrew shoemaker, make us free at money in Patasia.
Marco, Obano Beman Wompeno, Ompeno Trese, Ghana for Akoma FM 87.9. Yeah, my money, what Ghana has in your own pay you. What in the LCS or Grand Boga be by our Shimus and Okutano. If you want to know, find your idea. No one can say, the Tossibium, but do my pa moyeno. Namu Samopa, na docs to Fono, or Moduma, Majena Moye. The similar in the call, Mujina Okrana, Yomo, de Obina Tracy in the Gina Chico. The easy to put in Uncle Samopa, no Moduma pa moye. Waba. Nyame onshawiye papa ne mom sa wo ha wo amane wo problem bia bomodi an from me producers I was 0246 824549 0246 824549 and 0246 9039 0246 903987 and 0246 8245 Akoma FM 87.9. 0245301462 0245301462 wofra ye obiano na chese ye no aka kwana number ke kaya na wo ebi omo ha ye ntima menka ne ye no mu wo number mako wo number is 0245 0245 301462 kana sa no mo ntro na o man frɛ me 0245 301462 Maa Akos the host of Akoma mu nsɛm ye ma me ba ko pɛ number no ya na my friend ma me mata wo UK ne otie ye pa ma mata ready nhyira ni designer na na kwasi o ya ade pam tare papa hye me papa tina me nhyira no ne na junior condemn na Andrews na me nhyira on the faces ya say nyo owura bi Andrews eye anomanye empatase bonsuo mu wa obi ma ready nhyira na assembly member honorable Akoma FM 87.9 pa obo Marco condemn TV omunko vene ma papa on YouTube my number is 0242 836 029 0242 836 029 I mean your producer your man abaso until ya dey say obaware next year me po ba man why po ba no ho dwopa ICBC it is Diane yo ICBC Asafuma International Central Bible Church Asafuma ni nyina no ye chiachia mo Prophet Elisha Bu kwasi Juda nyame onshamo Ama Esther wo YouTube omo se na nsem modi no breno mo fa ncha me Gorgeous Akosia Emmanuela Adams ono so ewo so ebi saso ena Stella Adobia wo so bi Gorgeous Akosia or Ama Esther ono so ewo so na Have Mercy ono so ewo so bi ye kwan na yene your sister won fefo Akoma FM 87.9 ebusia kru abako na say ja me na me duachi no kasem enu nti ene time herbal center okay ye de time herbal mixture ena K&J capsules e de abanti ena ye behwe adwumadia enrom yenu edie nti yankwan but asipi ene ye ko ti se de waka na de shimama ye be di ncha so no ebe mamo na ya service mo se mpomo etesei minim se rade adom obibia eho ye na se de star cool kai no wada roma wote ye kai K&J herbal ye cha kwan wo mrom Abidjan house se de dada ye no ye ba mo nchen ye no betwhwe nkomo efa ya pomodin ho sanse penifo se amame ne wan se fi yade na obi nso benya wa na efi yade ene yade ne timima openi da ne abofra ne senti na Dr. Kennedy wakakofa enka no dudu na ye nananom ehihye no no odi afa abefo kwan so Akoma FM 87.9 odi aba emontene ye wo time heba mixture wo no me friend say the boss player obutan team na nkasa or pub no no and afi ye wo K&J herbal capsules so ewo ho na enuro ekukuda mienu wi se wonya bi na so no ma ebebo apafi se dada meka me se wono ma omonum ye enuro nyina no empempi omode omadanse di edeba ti se ne eye da edikan na wotemenka ebia na ye enuro no wonum bi da bibi kire wadwen na opese one twinkom afreyen ewo 0244 0244 417 417 669
669 0244 0244 417 669 afei your voda line 050 386 94 02 050 386 Akoma FM 87.9. Numbers mienu we so free ya ebejo feso. Tibia bi a wonam de tetew de ha wadaroma odi audio kra ba e kra do say yebeti na chese de wo say ye de boa obi ano yetu anamo na ye de aboa mdafo ye start ye nkomo twetwe no emfri ye KNG herbal capsules no abibi ameka say ye capsules die aho eyo pabene enwa na woso enwa na obi enum enwa na eto ade ncheche ewo baabia ena woji obi bag na so wohwem a ebihiem woko obi chese hall na dining table so a ebisi so ena drivers for bebre ena nri eto ade ncheche ewo mo cars adentia still ano coronavirus no ehun frama no etwagu na etwagu sana na edio how chenche ene de ba amafo be fi se bia yade no akwakoda na so enkoye ene edi apede wiase afa na nyina ene se de yentimi nchiachia yentimi hage yentimi sebi enkese Akoma FM 87.9. yes ye practice social distance ene ye chia yesisi ye ma blow si ye ma den me se eyense gozai enua ene eko ene sebi mpeda sa to bi kra ebo wa ope bi adwane de buti akwahye wuti so obi kra chese enwensi se tim na ope baby because wonim say koroya medofo eno ena makukudam still ano wo mo everywhere akọ left and right and center and womo ye nya 90 still ano yade no ene edi apede nti obi bia ne immune system no e function so well we na count when your immune system is functioning so well we know how yade bia e be story woni pedua mu no e hu sunsun so nya de e be bro so na da say e de umpo ato na no e won se ro nti se ne sade na e se fata se wo se ankrankra bia ma ne nsaka ye dru e ye KNG herbal capsules bi na wo memene na e boa wo efi se edru immune supporter supporting a boost with immune system. Ama was Samienu, the high blood cells 87.9. Now we all bar what wedi or baby a debia may come say do if I would I drew. And up how many menu, and you may was how many menu. Middle say, Unu menu sana or baby a bone say Obayum, a BCP star. Or baby a opposite 7 previous son, or dofo. Ukuno, or fiancé, sebi, or boyfriend, at a cow son. What do you know be? A hobbechi. Ebeye twan sebi e ma bebre hono ma obo nsa infio na yana nsesan aba ho nsesan aba hono ma bo nsa na borura hono ma sebi e honya nika aho obehwe no na obi de pampan a sebi etufi ho ba no e ha adwene nana ebo ewura hoi omo powder opia ye na ekwe wofudwene eba sana ohwe mienu ohwe nim sania oho asia fefe tise mako wuti ei na oho yesochi eba sana account say Akoma FM 87.9 content okwa omabiem oba bia opese bi twetwo mucho teka oso no madre bi mane bedi anko enua no eho eye wesi no pampa bi sebi free baby abebodom pem ho na pam na free ho eyi nsan ketenkete wo ho a bo nsensane na no ebe free ho obi de sebi ebasa bo nsan na mahefie no ebie kakra me no mama mo bu mfome mesrem mama nhyem na wo hu saa de we ya watimi dimri content akwa akopedre bi na wanom eho bie na sa wonum bia na aka atwem aye kuma bi na eho achi na ewra ho no ma obeje bre sebi otutu tata ya bedi agro na chi ansa na sebiu akwakoye rom ne base eye ya na akwakotomu a na chese ma kakra question mark bi aba ho enti wodi ya ne se obenu madui bi wo ye be ma na ho so bo nse ya na inso trotro na efru be mem na eba yenu anom mema ne bebri yekunum ye papa nom ne adade obehu bebri na no omo adwunso a Akoma FM 87.9 Monsa Johnson no cry ban na etwitwa sisi obi de sebutim se ya na eye te se de nkrade pure water edi agro no ha why ade wamia se emia fi na ja na samia fi se ja e ma streets e basa na
ɛkyɛ sɛ enoma nkɔ yi wode enum bi ɛbɛba straight ɛde ama wo bonse na emu ada hɔ obi kura nso dwonso a asɛ ɛyɛ na emu apae mienu ne miɛnsa ne agyade ɛyɛ ntamfo yare na kyɛ sɛ ɛto ade nkyekye ɛwɔ hɔ no wode ansa wo nso wanom bi wonum bi a ɛkyɛ sɛ wo dwonso a nya afi ne mu bɛpae mienu ne miɛnsa na wade wo ho yɛdri open a tela bowrem ɛwɔ KNG Herbal Mama Abidjan House KNG obato so mana ko benya bi Fred Mensa ba benya bi Dane Farmer wo benya bi owu school bi ɛwɔ nkɔkɔ wɔnsa bɛka bi sɛ wa herbal wo Asante Mampon ɛne ne potem ɛhɔ nso wo benya bi sanso ɛna smart herbal wo Oboase ɛne ne potem ɛno so bowra hɔ no ma Akoma FM 87.9 wo de free it was 0244 0244 417 669 0244 417 669 and I say 050 386 94 02 386 94 02 Ofreya edroni yankasa dodo bi a open doctor say wo achichi ne benche we go van ya ba be deliver na ma said be ya how to between 50 60 70 cartons are econo ya ya be so adroni dia brew na che transportation kra no e ho action no e go dey free doctor ekura number no enti se make say free no nkomo bi a wo pe no woni no entwetwe ye mra ye time herbal na fe me sorry ye time herbal no ye eduro bi a medofo ene wiase afa na Akoma FM 87.9 ye kum ni papa mako ene atidi ya de we malaria fever ha dwene na de nkwara ekọ edi mpani nkọ edi chest ye ene kra wonyim na hospital na siam wanye sa testing bi kra ahwa ye mpeno na bi kọ ya na ye enti mesrew ye krom ha ye tin so behwe na ye gates bebre so achokichoki e wo se nsuo timi fa ye gates mu kọ na bo ama ye ho te kroje no se nsuo ni na ntimi nkobro ni stagnant water enti behwe no na anaclous mosquitoes nsuo ni ye di apedi na ba kokra na be ka ope na edio how chinchi malaria na ene chese ebo ne bede ede aso awo no obi da esore ne kete so a na blood stains muja stains ewo so entontom na we na medofo nom time herbal okay wonum eduro time herbal me share bon say parasites na bore ne na akele no na wade wo ho se atidi ho sunsun so no bore ne pedwe ma de tipa yen ketenkete obi ade bia na ho ahyehyehe ne tifa adwana no Akoma FM 87.9 entime waka bombe 10 ode akata no ho enso still onya ne fa ho di because of malaria ade nom time herbal mention na chese eno ano no na wade wo ho na chese wo na wo se na dwuma bi a wo ye no watimi aye ene because of malaria symptoms say ema be brain timi emu wonsa ema na ema enefu amako enum and say ensom thank you she stako and I say Marco show obiti bu ne nsa na about 2 days na twa obiti bu ne nsa na about 3 days na twa obiti bu ne nsa na about just a drop ko na twa ni nyina no symptoms of malaria no ene ye wo se obeka say na mentimi a menstruating so a na no che say atidi hu sunsun so ni bi aba me system ni mu ana anipa because circulation anya adwuma to that time of the month no strain some moja fina tutu bonsu kwa me ahya to say oba bia wo sabosun bia wo de besen kon wo de ntimi ma e ba na twetwe sisi ase maye eni na ase brown tuntum Akoma FM 87.9 fibroid ene de ba behwe obiefu na waye kutu na ma shape no asesa enti wo mpene sa na wanom bi na aboa ama chese mojafi no aba besenko obi aya sika na dwedwe numbi obi on so premature menopause ena aka no oni be 50 60 years enso atwa bra enya de papa me pa cho me kanfo do time 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 wonumbia na a recollective system na ma nya chese mojafi ni na aba besene ko na chese a recollective system na ma boso biara na chese asme si so boso me so ya na oyiti na aba fefefe na won so akoma etimi ato yem ment na anka se media me ne be ma bia ni mpa so ago enti e bawo sa ma wo me mfa ho se wo fa ho betumi de hawa bra wati ase mako e ma ne bebre wo hawo minimo ba bia wo ho o se afimu omu ne nsa na so sorry didi kwa adwuma ba
mebisa no say Akoma FM 87.9 me pacho no medre bi na emwa obi wo nso so na enum ato wontimi ne di wonso wonu medre bi na ama wonum ate krogen no did 3 times because ye kwa ye ben na ni bia fertilizer aduane na enti wo se wonso no wonum bi na eshuti wo appetite level no ekosoro na watimi adidi mprensa na ohun aye fefefe te se dia wotie ya me admire we so ho because I really admire you. Me ba me hwe senia beauty ni sitie ni bibia si konkan na I am happy say wa bobo time we bi na mo ahoden sonko na ade ba ko a me fe ne se wonu me adre ya mfifiri beto na Johnson within 10 minutes wo Johnson na mfifiri ne ete wo no na malaria ni nyina no efiri ni pedwe frɛ was 0244 417 669 417 669 and I say 050 Akoma FM 87.9 02 Fe bejo feso wona me your men so na wanom bi ebeboa because me ni nyina no symptoms of malaria so wosu no bia na ma hoode no esipi esita babi etwadru bia kona kope bi me nyotwen enya do babia to kro bi na momo panido sopua KNG heba wo mrom Abidjan house e kan e for say African bungalow e ma KNG heba tonso monako so no obenya bi me ma me a eja menopause natural data between 50 60 70 years woto ase etwetwone adade nyina no na wonso wanom bi de nausea abroma hunmu esunso ni adade a wonso nom bi na kyese apomuden no intimi enye wodia numbers ni biom na men sorry nkono 0244 417 669 and I say 050 386 Akoma FM 87.9 that's an everything nyame ensham papa Time Herbal Center and ya no mukodi nkomo fire pom de wonsemo ti Time Herbal Mesha jibina nom na fe KNG Herbal Capsules and also one no bi na abon ban e de afri nyarewa hodo mu border boat e wo Belgium was say or share your life and efiapoku original Vim lady e wo abuakwa macro was Maa Akos your program wey ti say dia awa for me man dodo no so so mbefo mo yirim machi o wo fa chire na bibi ko sini ande oba wo beto kakanka e no kra Vim lady original nyame on show nyame eya domo a ochira ye besan e de akoma mo sam dwumadie no abrawu bio enunti Megadate nation nyame ya domo a ochira na eya na wahwe enhwe ne sakwa ya na wahye bomodia na ehye ema ye nyame sha yetiefo a mo Facebook na mo Akoma FM 87.9 ahwefo nyame shamo Kings TV ahwefo nyame shamo ya yediem Onua TV ahwefo nyame enshamo nyame adom ochira ye besan ehye biem